يعلمكم الله والله بكل شيء عليم. لا إله إلا الله استجب لنا. لا إله إلا الله حتى تخرج روحنا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وما محمد إلا رسول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم فآمنوا بما أنزل على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنك أنت العفو تحب العفو فاعف عنا يا ربي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كني سورة الكهف مكة سورة يني مكة آية دانتن تون سو خنن كيفيا na nyaddu maye ihin kunninda Allah kum khorku Allah wal khorku daru oti makan ko indiga yahudiya nun turni yaran tuyan ngam madin awa hukruma be ga buyi ma sisa aga bugu sire ma sire be sa denga wayan tin taketu ilati na turni honu sikibe anda su jawi tumundehe anda konta su tumundehe kana hillo jabi nan kanye bane nga tumundingen o kebile nga ko honnan ka khibare sura de to nga saw himbe ni ken takawadi ti honnan ka yuwani ihini kama koy jamandangi ntendi itunu non kin jabu kin sura kedi agama himbe jabi ken nyon kin khibare nga ora ken karadaru Zulqarnain kibare ti yuwani ana duna kempangari kimbaka nga aro kankenanga ara kin jabi ken ko sura kidi kebirana Allah farim para us sabati muy yahudiya nunda aro makan ko na ken hujja nyai kama na qur'ana la'allakum musurun ko na toran to sagiya dume sabuda in ko nenda ken qur'ana ken hadi kam wonjo ken la dangi kebirana kekan kemini way ashabul kaf an min mu yaqifaruhi Allah waluni yasawra yasura Allah wali tanakkibaran kun dingari kinga khadriya wazul qadani me konda an min menyeni an gana tikin nan tan toron an ga Allah wali ne ka an tan toron kebirana ke sura Allah wolinu kibaran kondenga di muslim Bismillahir Rahmanir Rahim. Tigandimu Allah dangane Allah yani kamaninga ada Qur'an kitabin yang kanni ikumi mawlawil kama maqam al-ubudiyya ala al-maqamat ar-rabbaniyya kum kan ka maqama kingeni Allah ganka o makama korenga ko ganka o makama Allah na i ko men kirin ko me kini makama gaba ya sawuni hogan hiya hiru sugo sembene Allah ga lay faran ko nino awaqilino ti ko me subhanalladhi asra bi abdihi bi tamandre ne kay ni ota manya ta hoda hina birabi Allah ga ma kutono aridu senundi na ma holla min kritu ko ma hunye kitabin yan kandinde hi qore ngeni alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi tanku kendi tana asru nyana hare aran an minimega Allah ko mugan kawo ana me hirni kinyar kita Allah ga na himbe yi nakrin ko me kebirenga kinna ko menye lakini makama su tampanga asu gane hare himbe ndam pri ko ngon kawondi kinna ko tan asu ne an minime himbe ndam pri Allah ko ngon kawondi kinna ko tan wa uslan duruqa himbe nda himbe kane Allah ko ngon kawondi kinna ko tan akramakum indallahi atqakum bismillah walam yaj'al iwajan Allah wati gana abigara kitabin yang kandi ko min holla min yakin qur'ana kitabin amma sogi nyengi nya kitabe ke no gondi nan dadi ga mun me guru jana ay ken tadi ken halu min kitabe bismillah kitabe ke atle mun tinyani
لينذر بعثا aha kini la hala illa dinga kana hanando awa hala hon suqoton ditay kin taqyib kin qur'an mawdu ayanga man sabuda kuda ina kafirun gongo ba'san yanga qataya kin yanga qataya qoto qotenni kin yanga qataya kin yi Allah ni dinno kin yi magan ويبشر المؤمنين على كتاب الكريم كودا نتومندا نيغالني كوني تومندا نما كوني يموني يغا كولني كولم بوسرونغا من نيغالني نانتي براجي و إدانغاني حسنان كنغاني براجي سري 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 دوما نيا كم براجي أوان نيماندي بدانا لكن كده ولا إيمان أو نيات مني قول سري ولا يفق الكتاب والسنة الله كتنا كيبينيا الله فارين كتنا كيبينيا كتنا هم بيتونو كينيا مغسلين كينا سرينا مؤمنا بسم الله أو يمون قبونو كن يمون قد أتي كاهرين نكون غونغو دونك كاهرين أهاي إجمان يوكوني أن كاهرا هم بتكيم باني نكين جمان كهانا أو كن كهانا غونغو كنا مغاسمنا دي تاكين kini nasara anda gam ni adu yahudiya be kuina Allah rempin konni aro banu madlaj kungo Allah rempin konni na kunna ma asmi kunta kaitadi kungo himbe konni kunni Allah ko mo horumi malika nan ko Allah ma Isa do Uzairu ko Allah ma kimi kunta kaitadi ay kiya sawara kun duran konni وينذر الذين أو يمقوكم كافرين قالوا كن يمقتي الله تكتني ولدا لميا ما من علم أمن يجل تواغي كدغامي كنا نندا الله رمبينا ولا لآبائهم أتواغون تإيها ونقلي لميا الله لا 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 كبرت الله رمبين نقورندا كلمة يا كين كلمة غبكا دينا إلى كن غني إذا كلمة سبكيرة كندي الله رمبين يقوراسو إذا إناتون نتي كون كهراو أرك كتون كهراو سوامبان الله كمينغ سنو مو أنغرا نيا كماني أنيا دونتيني بيان دبيس وانه كينتا كموسرة كم يغني نده أنت دون lama asima nanti ando kahiri kutu to wagado mena gadi aga swambat bismillah in yaquluna ati intahu kun kidigamiya maganta gare Allah rempi gare yahudiya maga nasara maga banu madlaj maga gare fala andaka annatu qoyange mawlami نفسك أن قوم عنده خلقي لو كاهرين قبتي إن لم يؤمنوا إذا مكتن أنتمني بهذا الحديث القرآن أنك ديغان سريا أن قوم عنده كريمونينا أربطهم بينا كنان لدقوين عنده كريمي بتي كما دمي الله فارق بس الله فارق ما أنكتم حريص عليكم أهم من دمو يوماتون سكما إن يسلاميا إن يتمني يمي Allah gara kembi ga ma butuni di Allah ya na to di ya sabun Allah to ka buti murana kunan ken ta koy nan du jogi do ko bati ga madume de kebre ngam ma du jogi di bati ma du halaki di bati to no ma suno angol len khirinde nyi na to wonde taga sondo mun ni ken ko Allah golle ange nangol len ya be suma taga xane ma nan tamu ni islami di Allah fare ke komen qora Allah magadi Allah go komen be buti murana kendo ko munda bana bismillah inna ogo tunganga ja'alna ma ogo da hon su ko mandenya zinatan kenga munyen kamma oda sunya suram magai munyen dangani oda ona munyen dungo mun jarabi idun kambe kenga suronta awo golliya yani kemurun mani himbe gam baranta dunai munye ke di suram maga kungarin to funtu hodo yitu waralla ku maganitu himbe ga kin aramare munga oda kinanga ona ngure baka ona hay idu bane be gam barantai himbe gam baranta kinyan tiganta himbe gam baranta duna kinyan tiganta ma wali oti haqiqa zuhudi ay wala jam nan balem haqiqa ni anani hina awamma
imbe wange mo angen tanke takinga asuna kamko jugo na miskine nga bila ke Allah ga wa ko ne atiya awa anda kawni himbe go mun yendi ora nya suram magana yo suram magana yendi ga tanke maga ngai tay ke mo tuni ke ora nya suram magana ku sawura wona ga jaran konu ago himbe no ma ida himbe ga barantai ke bida kenan ci ganda himbe ga bara halalenga ma yang kay sabuda la gara kallen du ku sawura ken kam ta gena harame de degen harame me dunan balle hi hore Allah kana ko wari jagay rangar jaga sara hore illa Allah kan horu sarang bismillah wa inna agu tunganga ja'iluna ma on oku worno ho nyam alaiha kenga munyen kama saidan aw biran kullinga asuwa hukantinga juruzan asuwa hukantinga asuwa koso koso o kenya hogo munyen kama antato kotadi aw andalaga nyendi kama ho o taw hene asuwa halaki ho wanda to kono qawm naki hon sunasin honna haram paro honna khalaqu inafu kinam salitin den mulem pahinga dare bani aw commencer ni nyimene wure nga naki aso nyimene sinu sugi mo yana waduna misalim bangure duna honsu agmani manda ngoni minati bismillah awara hasibta yalli anginda sima anna ashabal kahfi suranga saw himbiru ya kay khibaren koni yenju pamon Allah ma am ki munqati ayni arab kanni am madhhab nusikawadi jamahur an awar naw arab kan tuwan jamagabe kunga wure yana arab bal sumbana awara adunna ya hamza kuma ngati ahasibuta yalli anda kiyawa jaman gonga kuma yana hamza ke bane kuma nya hilwe na yambali umi aw hamza ay kunta hamza bane ay wa honu qati annaka hamni bal bane yani a ku jaman sukani aw bal manalli sini adu hamza dole adu ay bal bane yani an hamza lisini aw hamza bana da balitin ko jaman su kyawal isfam yani inkari yani maga simma ka fu dun konu in kibarin ba ne ani kaba ko makoyi ai Allah hi tarawono kaba ko yani ko ni mewono kunnan kaba ko dai to dukkan wa ko ni Allah kaba ko ga benni de ke balle kini kaba ko ngare ngana nti hono kinnan kai hinta ke bane he kinga ko ni Allah ni kayin tun kwanga bismillah warraqi basa ya tirne ya ke mo wadi ti honnan kayin wonu itunu billi jaman panandi fi kibarin ni kayin ni tele kamol aja Allah bare angina simma ti yanne gamundi awati kudun kono tika tigidun kumen dun kono kibarin bare ni kayin ay kay ngam Allah ma warraqim adu arraqim dun kunu raqim ni maniya raqim yani itonga sahi kay tibedi aha igara hate mosinde be bondi ni to on saha kendi ni dambun saha kendi ikbaren tunu halle won ken to woni ti arraqim kirenyani konti jawalle nyani konti gide nyani anda gamundi iga ha do ko on dan gamundi e hate mosinde nyani ko no dan gamundi aga gunne ke go gulla khebe war la khebe de kenya to woni arraqib ko no ti dibe aga dibe be tatte kenya to woni arraqib ko no ti gide kya to woni arraqib wa hakala adiga min gabe ala kulli hal arraqib shay'un ma'niyun bihim الرقيم هنا نكون درو مسلم من أصحاب الكهف نكون بنا مسلمين بسم الله كانوا عدي أو
ikunya عجبا aywa kayya من آياتنا illo kayhinunga o kayhinga bendi de ikun kana ayuwi إذ kananti abane ay wal man dikyan ka hintasu ay ken kana tibiren simman أول فتية iqsam bay honnan kay ku gari du kahum إلى الكهف kata gidin kummenga فقالوا wa ikanu bisrunga kahirnu nyen iti rabbana ya kama wanya ganan no kuku gilli annindini hinniya وهيئ لنا wa hayyi rashadan wanya gana anna aywa kandai annake mogonsuronni o dangani gilli o hinunga فضربنا iro gidendi allati o kukatunni آلاء itarunun kamma kemurin ori kenkendi في الكهف giden kummende sinina era sine gabenya sine be go gilli gini ثم atikem balle ori wundi baga konkonni لنعلم ko sabura ona awa antu yagarangal lentu yenga أي jaman ku hilli dubane be kengan tanganta kondangani labihumu igara ke mutu أمدا bambaydi asa ida mesori i wucendi kebirenga anatu himbe garawo a wucentunu mangaranta su bismillah نحن adi ogwage نقص naqussu nabahum o iqbarin qarana ange mawla min kamma ti tomunga atuhuni mimi gan himbe ya rasulullah harna kanda orna kanda bismillah إنهم adikunga فتنة fitiyatun honnan qayni itomonni ti kamanga o kutungandi jini ay wakande kiwa ko himmi wali liman ka on jidin ti golli siren jidienga wala kay dallen goy وزدناهم هدى آمنوا بربهم وزدناهم هدى إتمنى في كمانا أكره كهو إتمنى من زورا إلى كل قتيبينيا أكره كهاي كن سنة دونكم إتقارني لمن كهم وجدني تقول سرين جدينا أو الناس نخا تقول سرين ناسيا بسم الله وربطنا أو قصيتني على قلوبهم إسندمون كما إذ bir yani ositne yani ori dema in katta tokko to munde ke kempalle ira hu ko tu ngari de ira hu ko tu nyamil lemma ko galla ganda ko me dema nan so men sidi hibe kama antaga wasina kare arno so ndo musidi khairin kama anna sidi kande kama bismillah إذ adibire nyani قاموا i hayga sigi hankama burein jondi فقالوا iya tum bangandi tina kalmat haqqin tum kelima na bogo hankama buren jomme nagane anna hannan qora dinan tattan nagati kota suka men gorni faqalu iti hankama jomme nagane rabbuna oku kamanga diga paras dudinga an kun kamani koy kendi do kamani ni kamunun kama ولا adu nyen kama kenu kama لن ندعو لن ندعو إلها وكنت كمن بدر من دونه كنغن الله تناي لقد إذن تكيم برنا لقد قلنا شططا كبرن ورا دغامي دغاني دغران كارتان دغامي غادي عند الله تناكو نا تنابتو نان سويلا تنادا ورا دغامي كو هيمبي غان دغران كارانتا بسم الله هؤلاء قومنا etiku haulai watin musadawni etiku yumuhagin qaumuna kul wasrunni tin athu bayanina اتخذوا آلهة ida borinun tigi illi alla tanai لولا yatuna bi sultanin manni igan tarini ti dalliya borin kamane ganka hun kamma بين kin bangantin gani ina tida an kun ba ne man sabura an kun takaffa jamanga idi ai ila borin ya batu kamane mo dalle gande yayi na dallen ko ya bori batte dallen dai jumla rusiki ke baninga ibu halle hankaman ma na gamu ne ila kud man su kon na utuke haula ya qaumuna kata
hatta kalban ke ila kudga musiki koni meda o serunya ni bori nyani kamanenga tuma ne bori batenga man ira dalenga dar kini idura iro mena ga masalanye itiqadi faman adlamu yemme zumanya ganto yangundinta dina yemmenga agara garen kudu sabu allah ila ki khabu meda ibbu halle han kamamma wa in atibiren simma tazantum aywa inti me dangani au bukenya ga wakati be igalato jamanga idurunga ni wakati kebe diga mpana ku sigira ken ku killendi idigante igalato idurunga o idiga menga ira himbe ko ni au ken ga hana sereno oda de biren simma an kungalato asurunga wama agalato honga asurungo ken batunu maganta allah agatinto allah ay agalato honsuya maganta allah walma biren simma aga galato aga surunga wama ya'buduna illa imenta ho batunu ibe galato isri hillaka panu imenta ho batunu maganta allah parce que ma ko yana mawsulunga aro yana masdariyana kini do bon me simma allah gara nema be o da ngani amma tu allah da allah do ko kan o katallatu niya bismillah ni ga ko ni adamar mi an garanta an allah binya no kube wajibi nan ka manan bugun qisan go qur'ana ni aka idan kibiya aga makko nanti o kuta kenta kede doron ke ngurin odi swali o bure nganda ko ni hodangin do maga o sire nganda ko ni hodangin do maga aga ma duran ko nanti kini ko ay an kun takanta kedi i ho bure ni o sire no wana o sire i wajibi no wajibi nganda duran ko nanti an kun takanta kedi kibra ke ngo takabaka ya sawni aw yiga ho dum gari allah ga da ko na wata ora ki haramu yahudiya mun kamma ora ki haramu yahudiya mun kamma kinga wuri aga me ngol himbe nudi kemure ni kemparam den odi suka kem khaida indi kiwa ko ni ango no kube him panani mani alla ni bane hina ke imar ndasron no an sallin tasurno alla nda sallin no alla tasunu no ken wajibi nan kam annan non to no ken wajibi ni bismillah ahon nan ga ko kebirenga iga bu gemi warray bu hangamam maga ila himbe ko killendi ari durunga tawi ga himbe ko ni iga buguno igimadi ini du kahu ilal kahfi kaidu kahu kata gidin kummenga yansuru iti on diga gidin kummendi aka mo sakende ni aga dangani billahi nenga wa yuhayyi mirfaqan awa kebirenga awa ana hinnahu anake mo onsurondi aga dangani illa ga hinunga wodwa karna mirfaqan bil awa honwa karna marifiqan mirfaq aywa mirfaq aro marifiq banin hinnahu aywa banin ni aywa haramare me andu himbe ga siri me tatte yigande min hoy o siringa on ko andu ho siri me tatte ango himbe yigana ango himbe minni banen ni hinnaho banen ni antralema natralema be gani yani yiga ho man min ho ma kila talema umma kan umma joti uganda bugo onda ro gin kumme gedi ugar allah sabura allah wo hinsu do barna kidoya akanya kem modi bismillah ya rasulullah ya no ki ngalli birakebe ki nganda ay wayingi tazawaru iwo ki ligana na nyengenni bakay gidin kummenga do tayim bangenga
تبرم بها وإذا عربت كين عندي قنغا تقرضهم أنا أيوة لكم مسرقته إنه ينبغينا يعني كين تيكتنا دائما الله رأي كين ونجينا بكيا أري ورا كين نيني وهم أدي منوا إيوان نقولوا بندني اللي جدهم كمبنا هنكيم مريني كتنا علوا النما قريني كتنا كينتي كتنا أتوينتي كتنا الله لكن يدا كنا يساويني هاتون تانغا ذلك بسم الله أتيك وقول تبعي من آيات الله كن الله الذي يندلني يدي نكمي نياكي ينتان كتنا نانغرا نقيو هنكيم مرنو كريم مرنو توين ترنو كن الله كيهنيوي من يمبي الله غركين كندا الله كم كندانتي المهتدي كن كندا اللي كندانا يمبي aga ken samundini antari besanani Allah ko samundenda kinga wa kandana de mukhatibu anganda angi simmana de agini gumme ke dungono ko angi simmana ay qawan yaran tonyani basa iya ummuntenni anganda ya amutini yaran tonyani takengane wa hum angana ni kunga ke konkontenya de wono qallibu osreni du turmi ari moonko kebirenga ila kewu kesunya sakata dibane kamawa mo kembe go ya gara sen no wonde ay gara ken jabun kin ay o ku tungan o yilla na zadal yamin itain taten kama wa zadal ari no gen taten kama ko ni ken kanyana ku sawura munyen na magari digiya i wotini sine o sine qasanne ko tamme ini yilla honnati ini yilla tahillu sine o sine tahillu ini illa koni illana Allah da malikan yugo warai ma Allah yimewa nyana gati tungawa korona on bangani ima suna sakata tibane kama oni illa Allah subhanahu wa ta'ala ayana hosunya ngadai man aro qarawni sawni Allah rawi tokono har kiyengi kitana andar baniya niya ay nganga wa munda honda Allah suroyri masi kiyenna pese mo gosi arawi toko saka har miliosi ne andar baniya niya ay nganga munda honda Allah tu suroyni to ayilla wa Qur'an o qarawni na daiman Qur'an wo yankana katto ya nan yankana ngemuti ogo him famu mobe ado ogolle nga bana yam mobe no tuindi Allah hinu ira ngasimo Allah da ay to ko kinga andar bani ya anti ila andar bani ya masiranga mun honnan dalla soyri awaran ko himbe tawyenga be gahi to ay illa na kembal an sa no bani kam abo no hani بسم الله وكلبهم اي ولي يا كيف اورا توتي كي جاو لين خناني دي ولي كينيا باينداني اي سوغون بليا غيدين كومين كومبي غيدين كومين كومبالا كينغا himbe gare kita ken kara kita himbe ga nya ida ken men kanyada konkonya ni kita akana kenke kiyema ikitana kiyema akana kitana yi yilana inya kana yilana angana kasa undengari angutana wi yawo ma yawo munyinteni na to akan kana bismillah ya rasulullah angana yingi yare begra mobe isakunte ke ya ummunte batenti ya honti angani wari lawallayta firaran anni halla koyni urana gananga aywa gilliya qaqanda sabudangani walam li'ta ruban mi garalli ganam paga kanda kuma gilliya angani wari angu anga sabo mo ngo kana wa ba'athnahum Allahu akbar
ati o hay gari wundi sa كذلك ke mo yadi ليتساءل oda ina me trindi ido me naganunga قال iga wundi qala qailun kunnanati iyimenudi mani meni agada ke mutu yere qalu holla ken jami o ku wutu ko tabane أو بعد ko يوم tayugo anta ko tabane baka basa kiyembu wati ni garo iqenqe iwundi kiyankan wakati ida simma ken ko tabane yani yon ga ke tayi ya ga hinu ngam owe hakrante email la gari gere ni kinya sabuni qalu iti me dangane ربكم yake go mowe aga kama أعلم ayani tuwanan بما ki wucenga aga rakin mutu ke birenga imme goni tungu igara hinu mari mowe maalimun nyille ila gari sini alla da ke mo onto وبعثوا أهلكم kebirenga dulle ngiya e jika qinde aga yugo dubane ti بورقكم aga awa ti taqal sukullegi hadi ti qasuqudi ti qalisukulle إلى المدينة katta dibi qorenga فلينظر wodin dibi gra lengi ti tarasus himbe ganda diga ko bondi ampayni ayyuha yiganden dubane be kengan senunta yigande anaken qobo islami go himbe yigana parce que debe ke kahirin debe nyani kunga hamay mobe aywa i hammin taslam bidi ana hay islamin banan banu be ngono bo o yimewitu ana kunno kunu mundu an qobo dinu adalli rasulullah فليأتكم kembire nga ken nara gay ci warjagaya bakka debenga وليتلطف kamullo mullide basa na gamundu uga buguna deben to mo obe nda way awa kebenga yimbane summa gasede ti aga khibare ngade akman ni mo tude إنه basa deben dun gonunga inda yingi an kun khibaren kamma yari jumukum iwa gidun allade أو يعيد mina ga saganni في ملته kataga annan kamuni dina burekeri aganda bara iwaga kalli agalle dinandi mina ga kari ke sabar himbe ga nadiga ana mullo mullide sire ma buga serade walan tuflihu aganda sage agan kimbringa taqi aganda taqi tanade abadan an ya islami ya an saganya kahiriya taqandana de kibne la ke kankari ya katu digananda halalin munduri ni islami go himbe yigana wa ila himbe diga min gabondi maga sigi mbugo serade inda buwa sera hin hilo bel laqina o nyon ki ngara kenga wala o dina ngara kenga wal yatalattaf qur'an at-taghandi harafun di aw ke qotiyan wali bismillah وأعثرنا ngati ogu koni awa ko yingindi de كذلك ke mo wadi عليهم ikamade ikunda heren sunya na kankarin katu nas henga bondi maga sigi asrem buga sura de o Allah ti kebira ken kona nya de ya kan himbe we kenya nya de ya kan himbe kemanya ya kan himbe ure kenya bi kan himbe kemanya bismillah ya kusawura inatu إن وعد الله nanti Allah nyinanga tumunyani yani ken kotan karani debe akbare nyami angana karangu undini tumunyani angana karanta undini mo kebirenga Allah wi Allah gana himbe lamuru awa sabun dabar nadu kebe ihai gari hituke ku sabura na tui Allah gana ti inda Allah ga ti gana siren kari namundi iga na siren kari wangundi awa tumunyani bismillah ina to qarin nan de qiyam ko tanga sikanta ari yendi de إذ yati birenyani birambe oga birambe ori yingindi kama بينهم awan ne kaw dibendun ko nu nyewo me futu no islami nun do kahirunu ido menaga أمرهم konnan kay ku kebarendi bira kebe iga ga bange nanti ku yani surugui awan ne gamundi subuga sera aywa atiga nanti iwa hayga wundi ke ya isubuga sera
wa kebirenga illa gari saqi sawranga qari na ni mo qasende qari kebirenga dibendum konunda me soqi bismillah wa qalu kafirun di karatagay taga itatenga drum himbe ga yusuturna nyime ikamanga kenyani tuananga ti kibarenga okuma sagay nan ti kunu sere karante girundoi ay o masagay kinto ku togondi qala alladhi ayyum mungati kunga qelebundi hinun kamma ken ko tanga hinkanan kawo iro ko ta gidin kummendi kamusiki sine kane kenda hinna kahirun nyamaka bay wundi ko ta kahira ko manyame de ga hinkamana ko kenna islamin nyamaka Allah nyilla nyina ko pandi Rasulullah Zimma ogada aywa miside mo baraken digidi itatenga yaquluna kunti ontanya na ko bi duro ede ona nyana miside nyi ko bi kundunga sere karanto nyani yuwundi waketa anyana miside nyi ya kida bo kunya hinga manu anyake mo ya de ka Bismillah yaquluna atikebirenga himinu gana me sori aw ijaten qadi alla farin kiyindi bo ken xanawni ijaten qawno kitabidun kondo me na nasara adu yahudu kuma qisantu wa am min suriyum kum qado me na yali soro mani min adi wajibi honunati soro na atiyani sasiko yani inna qatandinga tikinni annaka hamdi iwulenga wa yaquluna kul sirban qayyun mutni khamsatun ti soro karagiyani itumundinga kinni wulunga ay wanne kam nasara mo fi konni kudiga mo hilisu Allah tikesuni warande nyei bil ghaibi ihim wondenga na simana ko kesuni nda simana kwai kesuni kinyi wa yaquluna azitum nanu mudni soro nyeriyani isegundinga kinni wulenga la ketuna ndiga meniki aha kibrenga kini munna non kallenga ni tumweni aywa ku hoti nagato idi wulle hoti karago idi wulle aywa al-islam ni mutni nyerwadi wulle ni segundinga Rasulullah mutni rabbiya ke kamanga alam ayani tuwananga bi'iddatihum ti jatenga ma ya'lamuhum ko honda ijaten faqendu ma ganta jamatunani ibn Abbas radhiyallahu anhu hibrul umma an yutin ana min al-qalil Allah ma disrenta tudi ati honu wasu jaman gabe ati himminu ga wasu gabe ga he ike takaw kundi ani soro nyeri nan ka hi wulenga ani ito on konni ani tini maksalmina tabligha martunus naynunus sariyulis zunwanis arflay satayunis kinni nagana diga kahiya yani imini surut tumiyai nagana diga kahiya kinna atumana nyeruya wulen to aken di taqatmir ahonu wotni wulen to ni hamran wonu dirayyan wa kum bil wadam mini kata nasaran kallega ibn Abbas gan kebe konni na awatikini wulen to ma ken qatmir ya konu wotini daga naga serun karamundi agale mun karamundi kutonu nyeri maseguma ashaba dun konu wala kafi dun konu to konu aw gilli akay hinga angana sahan kube kamay benta bidi angana sahayo kebe kamanta haydi angana sahure be kamanta to kojidi ibn Abbas radhiyallahu anhu atawu gilli akra kare hinuma awon haggabe surono angande ko mundunu mangande wurnu hoyi aro yimben kalli na saha wa ila qasen kama na siradi ti Allah dunya wakalla limmen ta kurunu ya na saha
narai aw kurunu bito sikinta way samama na saha na nyankai manamini angunde wikitana yun kola yun mankara kuma bi tatibani be aw ken ka sahandini yelinge aw ken sahandini nda debitere kildenye mobili ndi mahure ndi maabiwe ndi aw ina sabu ina kisindi akasaranga aw na buren tangana aw hakaren jidini awan kisindi ni hayanun do kenanun do kuntana do kentane naam Allah subhanahu wa ta'ala hakim hin tuwana min ku bi hake kundu siza ibn abbas yan kamana kuma mutun koda Allah dun gulin mana kuma da ito na saha na hamu kitene dai ito na saha ayuna sabu da kuma kisini amani to gon saha na hamni da mawwi da toranga ande khiri kamane ba la amme khiri kamane tafawulun yani aro sabuwin alla gara ku hatun tanga mo be ti tun ka homa na ke wuce qorenya ko be masegay mini masegay ke be alla be gara kenya ke be ngamu ka alla nyaga na ti aran kinyon ki sunni ala hukum sunniya agare hukumu be tanga anin kana tanga nge hatenti hatem baka mpo hondi ho baka ngagara ku tanga mo be ti kalanga ko anin kana tanga hikima be ga wadi aw bin kiyai Allah da hulgunyi da hi qorin ni amana ko mun buga beda na ke wuti qorin saka ko be masganga halimi hari bo ngile masganga halimi mini ara hi qorin da ya sabuni na Allah ngara kebe nya kuda kun qoram ma de kebe da kemme ni na buren kada humma kita ay me ni kada humma kan kita awren ki bismillah wala tumari wala ya rasulullah ma yimbani zufran allimahu kafu dungonun kibaren ni de aw nasaran do yahudiyan di arukunda bu kullu bu khallem bitiki ku tiki hakani atoni ki aton bitiki ay Allah farai andi ma ken diga men futu me illa miraan ma kan tafaran limma kunyi himbi bangante ngani yani himbe ga yakan kam makunduta kiya kunida akute Allah garantu ni himbe tanay ken hindu ki kan dabani ay ma ken ya akida oti serenti tu ma kan taw kunade ibn abbas tike kundi sikan tade ko Allah fare mo kendi don kabari to gon kuma sahe kitab kiri qur'an kiri nga Allah ma katakana ndi itu ndehe kebrenga atwa nan goni sikan tade Allah fare ngadi ibn abbas ga warari Allah fare ngata kundi me maga siga ana diga men futu me tan ken konnida ولا تستفتي أحدا ما يمان سيوم مروسا أيوة كينغر يوم مروسا منديدي باللي كتاب دونكون أبدا ميغا كانت كاكيدا إنادر نهوتا ناي إتغو أو أقن كوني إسرموني مني أي هم بيغا آية بيغا كانت كاكيدا ما يوم مروسا مندوسا سبحانه خاري ما يتير نخاري himbe ga kinanga wasati kenga kumbe hege hinni kay hore muhammad gun isaqa wotini birake be isa halle injili dun kono iga fisiri bulli buren gabidi mi yugun mo borin batunu yo kurusindi borinda banan to kun gon wodina siren kamma
isa kille itigiti di dayo alla ba ne batunu iwa ba ne nawo kenda ni romin jaman ndi hankama yuwono aton takiyanus araborin batu akrusin di bore nunda aru jinna nunda aw surunja ko yana kenga anga madunge awan kalli kebrenga ku honnan kay go de bebe ya aw romin jaman ndi ko danga aton ti afsus arabun mutini titarsusa aywa aganyirni tunda nun go de bendi imugoy anya aw tindi nyana kati ya ba yahudiya nun kani debendi awanna gamundi awa kungo serun ko yey wi mundunu iri worni awotini inyille bori batenga anga bara awan kalli fitinan qoro wa kebirenga ku honnan kay gara kengari isuno basa ikunyi mebe hake isoro sigiani awa deben ser qorunya ni jamanin kanan kunya ni deben kanan kunya ni ikun kono isa dina sirake kama wa hangama wure be gari ikun su gani awa kiki himpalla ngoma ida ko hangama na nan dia na gamni aywa ku be hage intan dinan kama ara haren kisoro ku sigiya iri ati daga ni manna awa tumani sabu dan je o himbe na ga ta kenya nan bore mbatu nan kusin da Allah tanada diben kutengo mo we manna ko ngata ngena kundunga kebrenga ngo akona ga daga na sabu mutu agan ka hujjamanga minna ga khari awa soro kusege crescenti kamane be ga wo kuma akoro yenda kamundu munyam faga o kunta kamane batun abada nan ka ho kamanga himbe gallanda mo kenda barni hallangon kada kimme ko ni o kebrenga iran suru be ganiya atina kumbugiya hankanyira mu benu gawiya atina kumbugiya kange mbaganundo akitram godundo akuhunu aro khalsa kulle ya subugiya lemunu nyani honnan kayu nyani ati basindade ati ngankum pi ngalla na katakane nga hotana hede nyaare waga yi ago limina unyedi ntas amunda na alim na umburundi kimba ne sabuda ngaga tokono katakane ngo wakati wo sawni na kada katake kasime mo osri agan sagi kataga duyi nan simme taga hakarenga ngora ngorni ngandari aga na himbe fam aga na kengoni kindi ona golle na kengam ayi wara iqakkam amma sagari ni ikuntari yille amma ari kari ila me wari do menaga igemwari usullo kanuma ona hoyugo wutu ona yugo sadaqa Allah sabuda ona yugo maslahan daga besu digi kara ona howtu na ho sadaqa ila yugo maslahan daga gire be gan tinda de benga iro grendi ko menyu go wono idjon ko demo kinga wotni kenda yanjalus ni to ko kilendi iro wulle wa hegara me kita wulle kedi batu ida kata wullen sage ida kata tagabe alla garu alla da wullen la kangara wullen ti da karinge to kono ngena alla kananu nyamunda aganda kenke alla kimineki agange to kono ngenda kangana ngi wa katangana ida wullen to kono wullen digari bate iro gidin kumendi wullen ta ulla kenga igolle salle sume Allah hin konne igolle ne kene gidin kumme gedi aywa himbe ga yima nafa ga ida kini bane ken to ne tamliha aywa kemo to qorni ana qobondi daga ni gundodi andai ni kha aro kibaru murini awa konnida ida wucenya kemo gondi wo gidin kumme ni ma wuce be galle Allah da hankama buren sage aga kene de benga
kinda ni yigande ko bana ke tamliha aw de bendi kin ko tanga aw ko bondi ni aw khibare mundi ni agari ati ari limo obure aw kamuno mundu mundi anga wara kalmu dobre ikanu dalai ila hokka hu Allah killinga illa gal qasenga mo bi Allah go nyana sabo ina toranyu do baki kamma nangi mudi kiyen kan wakatinga tamuli khatida aywa ahay mo be qaronni gi ono sumun kutu ona hinto Allah maga yige iri sumun kutu yige itago yo masalana yo kamana mi warakil siren kamma ni to kendi Allah da kon ngariya kemme la wulem hanakita hankamandi mundura ni munduruni imawari wa kebrenga arni mania iri mundu kani ni mundu gulleli ni mundu no konso na kampalle zuhayya jike gidin kumme kebrenga ayanga hankamando wona kera kansu yere ko ni halle digara tan ta waliya kebrenga ila gidin kumme la kansu ti ndeyno kendi imera kya sugani nani qabruma akenda lamu wina hobure nyiya alla kara lamu ra kenda ke golli gure keni darno dada ya alla wa munda iworni saurai kata kanya kumbani halle awina aya qore ta honda ina sunan billahi kara ko dambe ga ko awina de o watu mutike nan de alla rawo ho karante mundini kebirenga ati kharara en sutu dulle no dakku ngi kallino ginde ga wono iranya ke mo wuce ganya ni ga woni tumunda no hillimi hankamankara dakiyanos anyi tumunde mo wondi aywa kunkoni yani akbaren sana banan to wonni yabrus banan to wonni raunas hibe ga dangi kun to ngunda nyi aserentatu kunya iwo akbaren su ko man den sana ko ganya gilli aga joppe mo obe igatunu mo obe itto ngani himbe idambe ngani himbe ikalungo no kobe awa iwungani hakabe ya ara ila su saha wala hanu lidi likrenga iraro kirim magandege ngodi naro tagayndi itille ngira ga he kumbana halle alla ganda henya mobe wala hanu ku ganda wari aw hinne undini o watu ko ni ke bin tare to kundu ahingan himbi alla warna bangandi wa hin to ko modi hankama burege ari kara asrun kara sine bani dangi sino tamme dangi kame sine dangi kamu hillu sine dangi kamu sikki sine dangi hinu nyille hankanu nyille diga moonu nyille ya galla ko nyille kamu sikki sine halle debelli ware islam sun kana ma akum pangan no woni ke ko dama himbe go debe nyongolanga ato woni ati batrus aywa kin jamanen di segunda men soki ko nu dilla gara ko tan binni to munyi kon di to muhi akeni men islami nga jamanen nga ko men islami ko kin men soki ke qota kama ay metaro ngadi iwotini ngarinta ngarim awati ngarinta ba ne yani anga karabane anyime tinyonki kenyan takalla anga hatenga na karanta wundi kari ay metaro ni kendi awamu akawalla ruqasanati allah awtin allah anga tungi jamane min sore ngwere ngamunda anna tagmonje koy besuya ago bangere mo be no dillagra ko tanga ndak dillagra ko tani tunyi hatumo gilli nyonki ngorno hatunde hatumo tagere ina kem famu ngamunda allah anna ken ko insurunga allah gara allah mu ina kem bangandi aya bangandi ni tuku honnan kaywai
himbiru agari kenkendi ampungu kamu sikisire legi nasrun to ke modi hoti to munyani hoti garingeni hangamami alla nyagenga alla wurna bangandi yugo abakad debenga aw kampallege ko bi hay dideke antatu yimebe ay yanga no wandi ntake ko be qosono na nyana ko bi dabari ninda banu ngarade kampallege yere kenta haso ko bin sigi da hono anta hoya Allah ko sagara kinya ngada no wandi harake wara isrondi ara ko bi ke ara karaba kan na galle ni go dabari tay ni da banu ngarade ko bi ngamuni agemuti Allah la niyenga awa himmenu ko bi no gondi sorokus awa isro nyiri masegu isuundi igri nan tawo ya Allah ku ngi mo gondi nyonkinu ngi mo gondi Allah da tanga ko mi aya ngara ko da mo be honsu yi mo gondi har bani mai ira yigan ni khana ke khare ko mi la da qasi andi yigan non ko mi da dulle moy ara kille mutu aw kamanan diga ayaga way lahalan sulille likileni agaro debendi hon sulille no qusu asu kurwanya wono kala krete un tak manje kenya wono konsu borgo mun tak manje kenda no qusu kare Allah sami ikara kara igandi sire mundu ma asugo sire mugan sera nga hayni mogo ada warindi mogo aywa idariga ila kinya hangamanga ila khibarin ko wa akara him onko hinga nya mobe gebringa awa jamanti gebringa anga yini ke hay tagman jayi Allah ra nyaga dangani awa ke honnan kai kiten kama on diga akutube ga wono oni wari idiga kan kama ni me wari kane alo diben jama khore liminen do krese yugondo yagare idiga kata kumege banginga iwo diga na hay yalli mo bedi iga kiye hankaman setu ado sir qorumi gonu iro gidin kumenni idani iwi yaunga aywa kati bilagaro idani ko bike batendi wande ngi wono kirenya ni ida kengari ida muni idani tabaran su santengadi ila Allah tiga ikaihi agar himbe ko iya kebrenga ida harenki awakata hanga makore ni meya nan talire kurma ayugunundi aw hoygo walli inde babu temurana ari meri wari al khibaran suwadi arani akko tando lenginaga ampungu kamus kisine hankamandi alhamdulillah Allah be gani kamundo munyen kamanga Allah ansurun gedade andim binna amma noron kari bakin sondo menga angara noro be gini mpa wasurunga aro jamalli riri kama iri kemmo ira me kuni na me kannen sumbu aw skido menaga ni to kemmo di kuta undena ken sigindeni yo Allah hin konnenga yo Allah tigana
aywa ti hangama wa qari han Allah kunyi dengan kama Allah hindengan kama arnan tangga arnan pangkan tangga arnan kisindi sirim buren toranga adu jinna buren tora ni to ke mo ni isage nan saw iqenqe qari koy mo qase hangama ni mere mo gon surondi na ira mun ko hiya atiwa mun dai na be bani suwara e kesun do wadi gilli kamin kesunga aga diga kanda ga kenke ari wari kuyni iti hangama andaru tawo ayi batindi alla ro kutaga senyi o matagi guru kulle o matagi kangi o wa munda anna o to o sekedi anga ni gara kesun pibe ko goren kesun do kangi kesu le o wa munda anna ken to on akuya ila ke kara ara to no kuyge sauda kebulenga ona ara kan sutu himmenu gati tunhe ona ko bisrinde kudunga himmenu gati tunhe ne tunhe ne hingumwa kundi ona asutu ona misiden dabar kebulenga ila misiden dabari na ko bindu gonya asutu asallemuno sinesu yuwani yuwa fitimu ni sinesu yuwa bunin hasa yuwa bunin kini na digamen de hundi baka khazini di khazini wa koni na walangala dina ke muslim khazini wa koni ari ganjo ko biranye ara qalsi be kini e kamu sigisine gorendo lengi gorenda banande bo itido no yabate gorege asrenni bo sahade be ga way hakama be to nga way ke to wana ngari kana hay adu jawna su gore mundana wa ara akoy hoyna alla garu ila koy hangaman be wa munda ke da kina propro wonne ne gore ko tenga wono parce que bu maraka ara wa wala abu hoywa kama guneni akutinga magan balla garu ahi ko ro ma ke ne hankanga hanganyi me kara anya kem bakar lay nanti kebe nga ara honu wa wari gunendi angana kemme ngari alina ko hankanya honi an himbe ga kawana kinan ngange ne kimu tubani bantanu kemu wurna sakandi kebe ngati jambanya ko bondira ke a wari no nyi gurendi ke sawra hindiga kemu wari nandiga mago bangene kin talkhis kebal aw khazin ni aw kimis ko baka Allah subhanahu wa ta'ala kun alla wal nuy ke wulle ko ngaranto be no gorno arjanna di ke wulle ta kawadi manna kidai alla ko musulun qanuye nan jungi ran kampenga ana khair khori nya futun aw arjanna kin ho ngarintenga me wulle ndana arjanna di ay ke wulle worno man sabuda ajongi alla ko surunga atukido alla wallunga kiya sabra gilli dunadi ala gara dorom tagu be kini i wallu kuya ni kenkendi ni yilla ni kupa kamus kisine ni wundi alla rame nya kada ila qata amaliya ati qaringe to kono ngina alla kanu nyamunda aga na kenga tangana azi ya khidma in Allah ko musulun kidima na jongiya na maliya iganda ho nya na maliya anna hangari dunadi anna hangari lagara e kebrenga adamare mi wiga na tokkido Allah ko musulun batira adamare mi aslan anta kan arjannati Allah ga to daga ni wana wasila mundu wana suni kace mundu
arjanna mum gonu wani nan tokkido Allah ko musurumbate wulle be takka ganda arjanna di kello di bate angen be takka gawadi ga wala angen nan maliya nan golliti i gollenga nan pateti hatandenga arjanna kita sabun wande ki arjanna kita sabun gabeni nan tokkido Allah ko musurumbate kenna ho khore nyuwe basa hari wullenda arjanna kitadi bate wulle be takka ganda arjanna yoda serebe godi bate an ngane sitire an ngandadi bate ka tokkidi bate kum pangar do tammi isro arjanna kitadi mani bate Allah ko musuru yunus an yiri ngadi do mani bate yunus bate Sulaiman kingiya ngadi ada hududa do mani bate Sulaiman bate ke balle kingiya place ndano ni ngi place ndano anara place ndano asu ko mande iga Allah ko musrebe to ngo ko ni di bate de ken sawura ni igaro ira an Sulaiman ni anbi nyimini Yunus ni anbi nyimini ya khifare ni yo ku woni hitay وده أدمي يتقفاري منيا أولياء الله الله واللين الله غرهو أن نون قفار نام أجزاي محاله أنا من يول من كرامي دونام فيندي أرو لاغرام فيندي كان قايدا Abbas wa kunti ni to itirundu gondi yukurenga Muawiya wa Kafiya ibn Abi Sufyan ayani awa kurenga na kenga idiga do rumi banginga ibn Abbas ya wal awa sayyidu ya wal awan ibn Zubair sira mu ibn Abbas ati ke menyadi ti dangi do gide ke banginga honnan kay ko go gide be kumendi Muawiya ti dangani ayu go ganan diga na gide ke di sana lokum mi ke ni xibaren koda ke mo hasuno de ibn Abbas atingati Muawiya amma ku gon to kono qad muni min zalika man huwa khairun minka alla da ikome kabake ya kome be gam pasanke ngade alla fi mahawlamin da labi talat alaihim la wallaita minhum firara wa lam li'taruba adi mahawlamin an gandi wari an wurunu an gandi wari an kana Muawiya hankamanyin hankaman ko ni go so mai na hoyi wanya bo himbe me ga manya hina amma to muna basa kalike ara siruni wonu awa mpoyin da ci an kunnan diga ana himbe wala ya mo biya wono bugasira idiga iro kumme kedi i mi ga wala gamin mo igaro wakati be alla da hakin go girndi bakar kumme no goma ni sagandi ni bugundi kini kai hinga hanke mo serello hanke mo bagasilla ni na lo kumme ngada mbu kumme naga o kini kaba goje bare bare musu yaga turu asu yaga mundu Allah kara hunsu qajada kondiga songa soni keno no kangonda sukoni da ho bille sukoni ko to gono na kala ila sukoni ko ho to halle bismillah wala taqulanna oti birakebe o makkan ko ngari Allah farinta ni diga mu kuskiya Allah farinti daga ne kadiga ko bari ngaga jabi
oti wahayin kuti honu ta dallama tanna de ko taso kelli kahirun na damuna limi muhammadu kuma da makiyina digam pana be gari kanya ni kiya na ko Allah farenda nanti muhalamin aywa wala taqulanna jagasiri angin namati fiu kunnin sudangani nanti muhalamin fa'ilun zalika gin ki gollani kumbani maganta tikuya anganda nyami nanti Allah gandakan manganda nyami nanti Allah gandakan ma ko ke holalli hina bo kome mumunu angana munwa yaga Allah ti wazkur rabbaka anna Allah hinko anganda idza nasida anganda mungu inshallah ko ni angana simi anna kebirenga kebi angotini dangani awsini nge kaman ninkanda li aqraba katawoy kengan tintanda dina taki onki konna kai indan tirni himbe ya mahu honga inshallah ngurnanya inshallah ngurna ko inshallah angana wati be go ngotin ay gondi mi Allah rawatu on ginna kenkani kadiga li katan inshallah Allah taw kenyimi wona am hobe na ko ki holan kada hina mo kebirenga ala kaf bungonun kibarin kada awa nazul qarnin kibarin kada kebiran na nyonkin kibarin ko landi ay Allah na kinta mo qur'ana ahayo mo be sahandindi amaya ka ke mo wadi ora nyonkin kallengo daru wonani yang kaindi awa hinya ka konni di hinya lagarenga bokke ko Allah faare ndage no kutunga una yumatun wana to kini jukundi ndenye on to ko inshallah ko ni on hinkin Allah haram remme anta to hingo yana mo bede ke ko ni Allah faare ndage no kutunga inde sereni ra kendo min inshallah ko ni an gabadi Allah dan kuma kun ko ina an gabadi Allah tan kuma kun ko ina Allah ga nadumi ngane ho kun Allah ga nadumi Allah ga nakko an gabadi Allah wa suturni awande mana mungkin au kem ngodi ke sabura aguma da min di inshallah au kunain aworno kunain do sitin na ngaji moke nyana wallahi moke nyana Allah ga nabi tay tiblenga angin da ki kunay an kata nyana o amma kata nyana ka farandare kadi wallahi takinyana mati Allah ga madu tay tiblenga kenga manya an yi miti Allah kibla Allah madu tay bidan ken kunay ta sitin kadi tiblenga awa na konsa gandi kata Allah awa eduenda kaninga o kebiringa akune mbaka sitini ngawunyana tibundi mure nyokunyede illa adu ghayru adu siwa adu suwa adu sawa anati kunyede ntakenyana maganta Allah ganda kam ngokenyana Allah ganda kam akon kem goyade il siwa insha Allah ghayra insha Allah siwa insha Allah illa insha Allah yo madhabikum koni maga anganda koni ananga niya hina
ngo kunen kacenga sanata bani ni toki me hillo an kuna bani anna inshallah ngone ananga ni yangin kune ke wasanata ana ko kunwa kin tasro ammi toki me ga kin wajata ne tan nimisiya an kuna ngo kiyana wallan ta kiyana an kuru amma inshallah kune kebiringa an kempalant inshallah ay anni toki ni meya mata hadamare men balli hinunga ndaro ido me na gade anga kuna an kusa wawu mantri giso kebira sere batenta kebi kinyal ido me na kundi menu kebira basin takinga balle an goni ga kuruna to amma kuna to kai an ta kacin sitin karre wala kacci an dawo sana kadi bismillah wala bisu algebrenga aywati giden kumme ke dungonu mucu igiden kummenni fala sami'atin kamusikiya sinina asine haqqi kamusiki amani asina kin atbayni wazidadu ila jidindi wa kabuya kamukuna ya kamusiki ado sino kabia wanda jatiro ki sinenga ogoti himirati tuwa mukaso ken kamusiki sini wanda jate fi qamariya nga ogo himbir qilile tahta bin qaso aw gemme kamusiki ado sino kabbi ora kem mo on dangi qul Quran bangani ne gamba ay gara sinu bil su jate ngora wona to na jate okeda himbe ga wono za ayanda koti konta jatin tutima iki Allah ora ken karnan dangi antana ko ni manna hana kinga aken ti kana tu oti yahudu ngedai atla karna ko maniya donc ya ga do ken jabu ay woni aywa Allah yana tu nanti da kamusiki sinyanya ashamsiya ida kamusiki ado sino kabianya akamariya Allah ya hukentu a haigara asukura na bangandige diken wuri ne ati ya wasu ago himbetu a haigara asukura na walangala ken mo bane yani gari ayana tu igara himbe nya konkondi aw kentu a haigara ken koda konkon kane igara himbe nya aw kentu ama ken koda iran ki sakka hillandi bi hayke worn himbe nya aw ken kata ama ken koda ke bidenga ko awo himbe tu ara wonne koda kendi na walangala kati blago ken kene ida mani mebira ama ken koda di haygas sawka saqibiya irni mani meya ama ken koda kibira ayana sutu nda hasa komenta hotu ma Allah gandantu ni himbe o kempalle ira meso e farla alimu yalli iran ge sakki sisa ikara yimi mewa wal makki khani qonqonye qari parce que gamen ko ni mo
kenta tuinari nanti idan ki keta khallege ikarai me kenta tuinari aram kan ni me ko mo wandi kenta tuinari ke sauda idan me so gari yalli wiran ki keta sakeke kallenya ni ke yiwa intaga gilli ma lagra kota ma harsa ke kan ko gonye kari be suri kallen ko ni onu di konkonya ni onu ti kallen ni isuri dallun ko ni wala ngalen ko adiga sahande konkonya ni ke kahane iworni giri nabla isa ganda yanka wakati kibe iwo hiji ni kapakenga kempallani kallen ni mega worniya wakati be hanka mo denga o gilli Allah ko musren su ko mendingo fatin kim pagatini ikhana go fatin wa hadise yiwono wa kimu ke sembendi Allah sallallahu ati la yahujjanna Isa ibn Maryam wa ma'ahu ashabul kahf fa innahum lam yuhajju ba'd atima Isa ibn Maryam maga hiji aro kahfu dungonu mi ado gidingu men dungonu mi ga hiji basa ima hiji hina ibn Uyayna kinyo ci hadise ko ibn Uyayna aw riwaya ni wakadi ta santon wa tawrata di ado injili di ti Isa ibn Maryam Allah komenda hare aw dangini rawha na to hiji killindi adu umra killindi kebe alla wa nyana aw kumpil hiji no umron suka pame tabane karlen senu benu ga nyama abranta undi Allah subhanahu wa ta'ala wo kafu dungonu nyana kun karlen senu ya adi worni dome ima hijina ima karahina ken goy wayin go ibn Uyayna aw ku hilal bismillah qul wallahu ghalibun ala amrihi ya rasulullah yang nanti Allah ta'ala ayani tuwananga fi honga igara ke mucum lahu ghaibu samawati kam batum bombonde mualla dangane aro munyem bombonde to mualla dangane ko qorenni kenga ngari awa henga ngarinni wasmi' ma wa asma' واسمع هو قرن نغا ngam wundi yaani won tangarin ta allai won tam gunda allai awon kini ma asma'uhu ma absaruhu an absir bi wa asmi bi won tangarin ta allai janka won tam gunda allai janka angon no kono allai ya gawanga awamuku angon no kono bismillah ma min wali amanya gilli bezane lahum aywa kamun dungin dungonunda kingani Allah tanai wala yushriku ahadan Allah mayimbane kahu ikitendi de abali yani kitana ngati haramin niki haramin yen antada kifareda albijimi da kilma ken kintane andata haramin niki haramin yen anta digana komesuda kyo gemme au gemme besu hakandi akitena baani ya hoy mutlaqan akitinya mutlaqan khairun tay anda kiti himbe kimunyana anda kiti himbe tandanya bismillah watil ma ya rasulullah ngenna on qara igara kem parina katange mawlaminiya billah kaman kitabinga rasulullah
qur'ana ki qara la mubaddila haraqun danda alla kilimun dangani antar simbi dingirani kingani alla tanay andu dade simbi alla musimbi negi alla gay simbi hontan wasbir nafsaka Rasulullah annadu sabarini kapayum munye igawi kaman kille subhananga arunil lamulaninga yuriduna wajhahum wa alla jatinya lamunu ti kaman kille ki abani tuna he ay wanna chamundi ho wala ta'aynaka ya Rasulullah ma nyaqum bil layla bakakum gane anga mundundini ngarinta unsuram maganga dunia kende pengani wala tuzi'man ya seri ma yimmi ya maryam batun o garaken kamanen sondo mem mungundi baka o hinkonninga aga kusaga bati inyongil lunga ken kamanen pincane kenni dagaran karene furutan ma di furutan dagaran karene Allah subhanahu wa ta'ala anga qur'ana nganda karna ngwa hayna kursi muqsirum aga antasurno himbe halle ana ken jon ko ni Allah faringi kendi anga tunu anga qur'ana karna nganda tengana amugo muqsiri Allah gana himbe jongo Allah faringa atunanti antasurno ke halle de ken Allah faringi me kembiringa ajana ru kuy me ay janga ara maninu ka dayre azara ngani aji Allah subhanahu wa ta'ala Qur'ana qara kebre ngi moto Qur'ana qara Allah diyan kanu anta harafi sembe nyana kata Allah yayi Allah fare kebre anna sembe kata Allah anna Qur'ana qara nan kitita kitinga hinga nakodo murga hawe nyati koy Allah annandu sabarni kafakoni himbe nugo Allah killi soba hana aron nilla mulane yo Allah batunu yo Allah killi Allah jatin sabura de kini sebasama Allah jatin sabura andu sabarni kafakunga arayime yamar ayanundi aywa taymina Allah hinko sogobanga ana hinko nelenga yonka atlana nke gar himbe ko wanya naka an sabari kafakunga antako kafakunga aslam ni woni mino kontonto nyani ahlus suffa kamna da sirani har banen timaga igollen su jumtin wodina Allah kan ya garenta liminta jabunduranta sogoranta maradi honda har bane in su jumtin wodina ahlus suffa kebenga tani hingemundi ani du sabarndi kapakuma ora karalen am sorandi ken kempan kinyanta kenga ura fuqarnu bin muslimin ndi ani nagari ani gomi anta ko kapiya basilan am sorandi ati Allah farenna magi qata bo yere ati magi qata yere ati qarita ko kapiya basa itaale magundane idamu benu gawiya iqasinyani immegentenyani itimem buguntenyani awan qakendi musunan tari kapiya Allah jatin sabura iran sirigumu benu gawono ira men timengalli illa halan sirigani ay kenna maganya sabo na kuntin tondi na kullatondi manangri baka kure katakuma ay ma kenya ba sellan suroye nani nogon sirehe kenta nahene rasugana motini jamalul wajhi ma'a qubuhil nufusi ka qindilin ala qabril majusi ya galaqen suroye ahram parwe kapanyon kimbono yenga tikem misalin mo komi kahirin gandal lampang kumuna taw qabrun kama amun sol arbane kahirin qabrun kama ganda haram par mo
kumnege no jahannaba kume mina hasire ango équipe be anya Allah kenga kemmenya kunanda kemmenya sondo menga de dindangara kemmenye de birenga ya Allah ken suroye kenta bionni la équipe mo silla ngena silla surondi sondo men surehe am misalim bay kahirin qabru asilla nga suro mo akumeni jahannaba kumenye yani soba hanan zikri lilla mulanan zikri Allah haygar ko mun gonun tigatay ma wotin Allah farin nan tawo kapakunye in kewa ko ni Allah ko to ni hinko wakatin su ati oni hinko mo gonsu di ngara wakati ni go khere na koy oy qur'ana di am fu aya bane nan dikken ngati ka khere ma kin Allah hinko ni wakati na agam pagani kingalli Allah radina wakati kutunga amai Allah farin nyamar ni tan Allah hingo so hanan arunilla hanela mulane ka ginde kuma nda so wakati kutunga amai kukum ma an kutono ci ko mu be ngo Allah hin konni so hanan do nella mulane nga Allah fare kumbe wa sahaban de an wo sabar ni kapakuma ta ko kuntate iri misigina onsu iri merenta onsu iri time bunta onsu koringi ya tampiengi ya qatta ko kunyawre andu sabar ni kapia kibrenga kini ma ko sirni Allah ganda ko mebe warjaay ni lenga amu Allah hin konni so ba ngamu amu Allah hin konni Allah rattaqi qore nyanda Allah ra farini amari tikenga ara komun gonun tiga tay ati Allah farini du sabar ni nan ta ko kunya tate ina wurni go himbe no ma kun ko ni takewadi kunda Allah idumutu nanti ko tasu sobanga yo Allah hin konni takamusiki ko tasu ne lamulare nga yo Allah hin konni takamusiki asahullah konni nga ado musallinga ado la ilaha illallah konni nga wa hoga ni wurdu gumi ango tariqa di ke takewo ikamanu zikrindi ebya ma kahiya ma itiga nga dogurantiya de aban dogurantiya aslama on ko no wandi ni dogurantiya ma kahiya ma itiga nga dogurantiya de angani bewu Allah gara ko mu benu tiga angana kum bewu kebere nga anyi minan duha ngani himbe ya Allah gara ko mu benu tiga angana kum ko mu bewu ke nanyi minan duha ngani himbe ya ke njamu anyi memaka anqiga andara shakin ko nde ati yuriduna wajhahu iwanyana yo Allah jatin yamunda Allah jatin nanya Allah jatin sabuda sirunna ko he na lungu hulani da he nan tinto kata hulani ya he na kikita tai he Allah jatin sabura ona Allah jatin sabura ni na dashi Allah yusallim baris bismillah wa qul keblenga bu yamare no en arha haro kabande bira ke biya ngara yamare tanta ko kapakuya amma tu busre Allah halle Allah kilimanun tayille ne nagam ati man gare ara kabahonu de ma nyaage nyilla baka kuyne akona ko ni ko Allah fare keno gati anga makkahiya anga mi tiga magi bewde Allah fare muna Allah fare muna nda ta magi ya ge ndangi ndi kuyde nanti wo homundu no himbe gam pasukuya ay ken ko ni anduna munina parce que kiyenta baka hokama nan kenwa kama agam pasu Allah hin ko nananga aro Allah hin ko nenga kiyenta baka ho kama anta kenne ho kama agam pasu Allah hin ko nananga aro Allah hin ko nenga
sharti igawanya na Allah jatin sabura kebra anga nan nyarin dangi ni kenga andi ga man mun o danga da ya karamundi to da islamin ko ni mun hon tempan ni Allah hin konni ar Allah hin konnana Allah fi faran na magi yarin dangi ndi kuya iyo ho mun dunu kempo ko ni kenni duna sura maganye kembillah Allah bi ko ni ati mani kare kan dai ko ni mun da ke buwa ati kare ti maga sere ya mariye batu o gara sere be sonnume mungundi o hin konnenga aya ke yang asabun ko yere o yina tu bun hasan adi jama makka al fazazi ala garin yana islaminga ma ke kota don gudgame ke yang gaya di ati maga sere aw ya mariye batu himbe ga tanna ku qata idi timburu ko kembiri nga ko tindonanga la ma kenya de kebianga ke ko ni Allah farande kyango no suda ko go nya sawu na landu Allah hin ko nanan naga nan la andu Allah naga ken kamane ma ya mariyam batu o go nya sawu na landu Allah hin ko ne naga nan landu Allah hin ko nanaga ma ko ne nya mariyam batu wana ken kamane ari ñu gillu mu ñabatu ken kamane ahli sunu daran karanta hunye asu ken palle angane mun sifunga andara karante ga he antre mun denga nan pinundi ma ka he ya magiti ga an ka horanta ko ni lamine mun ta kapiya honta ko ni da وينا يمين أتكرينا سلاميا أجا سلام سريع ونيني وقتنا كندا سندومين دمو يمون دواني كن قدام الله فارنا كمين ومكيني أقرأ بن حادثي على كمين ومكيني كنا عباس بن مرداس على كمين ومكيني كنا على سمعت ومكيني كنا كفارة سلني الله فارغ سلك آية قال الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرت أن أصبر نفسي معه مؤلتي غنا الله بيغني أو هوني نمتونني نينيا مري نيندو صبرني كفاكم الحمد لله يعني arjaban go ko inga jamabe inga kaba taawun kunta te nan dalli tati alhamdulillah amati sahabayun de ati yumatun likew mureni ke jamo walli buqatin su aw walli naqun su Allah farami matun ni daiman jama wono kini ma to illo mo yuktede kebre ngasire mari ya ndangi du kuma de anga dangi kuma anga ya karamun dia بسم الله وقل يا رسول الله يا موتنا دغني الحق موتن القرآن كن تومي اغيرا غاسو كمان يمي بي او كينغرا اقانو كن نان تومني يمي بي ميا كينغرا اقانو كين كمان نان كاهيرا كن غوموندي wana ko ni Allah diga me aga lunganda sagay ngani meda aga lunganda baray ngani me kam nga Allah na ko de inna awtunganga orayim beteli kafirin ndangani suradiquha kiyimbe akobi gillungorungati awati gimbe dun konuma suradiqu men munyina ngana deben tagana nyama tahana anna kobi nyana kori konnu ngantarno mobe anna laqen sogo ikane yimbe ngaw kem godi kobi gillun nyande ngona kori tawyen tabaka khairin tarmu hinne tarmu amrok sinime bismillah yimbe dun ko no ganda wurwi hawa mundu ini wurwi hawa tijiya kingo komi awa ko qajante ti qajante mburendi aw ya Allah kany men nyaani na atawi andatinto
bisa syarab min hombono kenganya te kajantenga adi yimbe mbono aywa hinna dingirai innal ladhina jahannama dun konu nganda mini mundu kinga ni wujine sine idaqu wa mini mundu inda jinkiniya jikena qomi te aqob te qadantenya anda tinto yare nga atawyemba ne o ya laqin cien suirendini atawyemba ne o ya laqin cien suirendini wa alaikum salam asro adi mbembono hinna dingirai mbembono anya serebe tralle manga lakin muqabila ni awurni kane ana arjanna koni awutni wa hasunati murtafaqan ara yimbem koni wa sa'ati murtafaqan walakin muqabila ni kim bal irtifaq ngo koni himbe da arab kannani kenta yimbendi woni ken al muqabala mun balagh mun afam بسم الله هذه مبينها كونغا تمني إيغا قولي سرونغا أو تونغا وانتا يمي براجي يبني كينغا سرون دندي أو قولي دي وانتا هو بقاي أنغا تمنتيني نانكاني ولا إيغا كمغان كتو سرو أتي تاغي أرجانا نغورمو إذا غني والأنهار ورلقم ورنو من تحتهم إسانغا سنمري iyambangundini arjanna nogondi illi kitirangorunga kanin kitirangorinyani iwositindini arjannani iramu be qallengani illi dibajin pomsenga ado dibajin pombarakatenga arrahman wa kafai batainuha min istabraqin arjanna dun kono sere su gawono kitiran godu sikke ko wan kitena besu honi kani honi gor kulle honi lolo cengono besu ogo kane ogo me kane mo be kebidenga aw gawono me dina ke cengono besu kitena mu'mina ni me sere be salejinda bakanga wakati salejinga arjanna di kimma ganyete ngo nyene asal jinno ko awurna kitinga mayre awurna mayre bismillah suguna laganu niya arjanna nogonni wasamun kama arika ni'ma thawabu ati barajin suru koy kinga nyaki arjanna suru inna dingira na arjanna kino ya واضرب مثلا يا رسول الله أن أيوة موضوع ولا إلى طالب أنجنا طالبان غني أيوة سرون ده الله فارس إسلام يندو كاهري الله فارس كم مثال كوي سنا مكون رجلين عادي يقول لياني جعلنا جنتين فقطن كان دنا غنو هلنيا بانين دا كينغني كاهري كيا إنا كنا غنيني ودنا غنو كهلي غورم كدو تمرتي مقاي وجعلنا زرعا ودا سوهونيا إدو مينغا أو بريني كون كهني إنا بنا غنو هلي باسكو نا غنو ina bunyane rezen na wonyan koto na wonsi aya gurin nan gaba sui aya na hannan kora sui aya kite nan kota sui na yori ti tamaronga ido me na an ka so hono kendi abirne kun kai pora kinkini kahirga
كلتا الجنتين lagun kuhli be ga kine ibane o bane tadi okulaha akinin di inna hanga ولم تظلم shay'an hunni suman nagas منه illi arimenga asu daga banan surono nan dikke ga masuro kena suro ayi asu surono har banin takuma illi su wala kinyada وفجرنا kotla qari wara laqem bogo خلالهما na gonu kuhli do me na ga jimo wurunu antallahi ina jiqesu na jogai jibe go wurunu ken ne mango yimun kamma wara ken kanyada وكان سور yi tirenga benya yi woke dangani وقال kendo ko konun to bana yi tirenga be tana wono kendo tamaro ken tabana aro inabu ken tabana aro kitran tabana فقال لصاحبه kahirin ati kapalle magade ngane islamina وهو aywa ake ngafrige يحاول aw wasunu islamige ana atinke أكثر ما nke angaba na gure Minka. dinanga ana aksar nke angaba na gure dinanga wa azu atinke yang kallamunda نفرا jamai dinan tanga jaman nan gaban agmana ngasoya ودخل جنته ari yugo islamike min ya islamike iro do min na ko kidi yo yare nadi yo ha awa akoinai وهو ay hakim kahirge zalimun jatun nan yani iduda ko akmani du toraja قال aw kuma nan ti diga minni ما atin عزم genda simmana an zamida hadihi nan dingiran go nyimine Abadan. bada min da simmana ko nyimine وما adunnu sa ngenda qiyama sa nyimme gigini nan jawunya na koy ولا يريد nga andanya yime bani ki wa wajunu ko su woni mine la gara an to kodo kumunga ndambe ni la gara kunanda kembe sawan ku kani la gara de la gara pini min wa saw kinga wajabi ni kinga afiqari wala irudditu andanya to nginda indinge sagadi katin kamanyi me ko bangara ko mo ko be andanya to ngi la ajidanna khairan min ngara ko siregi منهما ay wal alla ni alla magadinan ta awaduna na wa ku hilya kinga منقلبا ni sage dingrana andanya to ngi la gara yimenna hokkita alla magahimbe gam fasunna wa ku hilya bismillah قال له صاحبه ayu kita dengani وهو kingo يحاوره kin kamana jabiya kin أكفر islam ke aka farda ti yalle an kin kafirawo ti kamaninga kamane be garan taga billis juranga dan tankin masawla garai ma azunnu sa'a qa'ima an kafirawo Allah ran taga sijuranga ثم an gana sijuranga garke Allah ranta an kafirawo ne summa adikem balle بالنطفة aran taga mani ye ثم atikem balle aran taga nyoronni nanye yugonga لكن ganke lakin ana kesu kondingen lakin ana nuqilat harakatu li hamza ila nun aw huzifat li hamza thumma udghimat an-nun fi mislaha ganke koni هو hinjane nga ngiwo hibbe konni ngiwotin Allah ربي kenya ninge kamanga لا أشرك ngenda أحد yembana zilla kabba kin kamanga ngena kiya konni ولولا إذ جل برمبي دخلت جنة أنغر أنا غني قلت أغر الله لمو كم بغتي أنغنيتني ما شاء الله الله غرهم بي قانون كنيا هيكي لا قوة سيمبنتا ناغيسني إلا ما بالله. غنتي الله أنغني كيكوني كنيا غم پسندا دينان تانغر هم بي كوني كنتا سيمنا كيو نيمني أيوة أما هو أيوة أنا دغامبريكو Allah ga harin na karamu hukta na himbi gamba suke an ka hirma anda diga buren ngo ko to ngondi ginda angaron na o kedi agar Allah lumo an ga yitin masha Allah la quwwata Allah ga himbi qaninda kinya ni ke in sembe henda bare he kinya gamba sandi ga ke an ga sur kinya kun إن تراني ata an ya gan tinge أنا nge أقل مالا nge na logonda na bure Minka. dina an kenga Waladan. na logonda lemme dina an kenga وطاع ربي wa asa sa فعسى rabbiya tinge in kaman gigini أن يؤتي
يؤتينا an yu'tiyani in kaman ninku خيرا ko kin gam pasamunda Min jannatika. dina an kin na ko kiya jo kin gini kontim magade nga simman alla worni hukini himbe am basan kalliki wa yursilahu subhana nga simmana ka Allah subhanahu wa ta'ala aworni yibbe kumunteqi عليها anna ko kay من andu السماء kamunna ga himbe segantanda فتصبح ken ngandanya anna laga anna o to lagarni سعيدا awnyana anna kamni munya duronga زلقا ananya humbile renga أو يصبح nga ماء simmana ga semu Allah da ananna o ke jilla garindi غورا ana juho maga kawa فلن تستطيع طلبا Allah ntakata mundunde sunyana na jin sagi mo gondi na daren sagi mo gondi atingo ke simmana alkiya kuna da bismillah وأهيت ata ama girke mo godi illa gari goron katini بسمره ti ayi tire mu kusu hamantenga ayilla kara qallib kaffai aw illa ndi digarum pilliya alla da su halaki asu bonondi la o bono yitem bono jim bono anya ko yimbe ngarabi agay gunnendi ay kitu layla alama mo magani igara ken nafaga nawo geni وهي tinna nawo goni خاوية akenin dingo على bibilin عروشها kamma basi inabu anna biren ya sirina anan nin da bati awa ke birenga kasello birendi na sukanundi na sukawandi aw baran sehni ويقول ay kitin laylan alama anfaqa fiha ndake dipensire subhano baran sehni بسم الله ويقول أنا تغني يا ليت يا كده نتا لم أشرك أحدا نما يمبان إلا كفا كين كمانا ولم تكن فئة أتي جماعة كتير كي يقول دعني إيجوا دي منا دي من دون إن الله الله تناي دي بلا كبي الله كسيك دي إنا هلاكي أگر فسنگ الله ونيا كان جماعة دي ما أجمع كبكي سرسو وما كان أكيم منيا منتظرا أي ميجا كتي دو دي منا كا أما كتي دو دي منا جمان تانو هم بيجروا دي منا هنالك أتي هنالك أتي يرينغا من اللغرة الولاية كبيرة بيسينغا لله أتمتمون الله ده الله يدا الله بيه الله ونغني تمون خوني ودوا قرنا بالجر لله الحق الله بيه الله ونغني تمون هنالك الولاية الحق لا غرق قوتا بيسين تمتمون كيمو الله ده الولاية لله الحق لا غرق قوتا بيسين تمتمون الله ده الله بيه الله كامو ونغني تمون بالرفع أدو بالجر كيف يكيني لا مو أتكيني تالي أيوا سروه اللي باني غني مؤمني أريه سجمندي الله سغونا باني نكاهري فاسقيا نيه سجمندي إيمي سغونا بيسو يدو ولكن أيوني مكة أبو سلمة عبد الله بن عبد الله الأسود كين إسلامي أسود بن عبد الله الأسود هي كافرية أيوني ننقصو يهودا كونينو تمليخا أرو قبطوس أقبلني على كل حال كين مثالي أيتام كاهري أو كاهري عليه سجمندي إي كاهرا هو مؤمنة أو مؤمنة عليه سجمندي مؤمنة هو
iga dome kema kataki no salama gondi kema kataki baka kahira gondi awa ayisa ko ke konnai awa nyane ke wa wajunu aw alla konnada alla garo anyana ke mo yadi kahiri nganda sago sukita andallum sukita aw bonama tebenga serem maga sagonya na lunya anyi me sawte ngo himbe dalagarni sabura soro hillimino ikka huntenyi ubinu segiya nyi maga ikka hari kamo wona tira golli na kita wona ti ila wutu ihaba halaqiya yunu segi men qalle ila tagalli isuna ato bani ndam nyakobo wujine dinari bani ndi alla nka palle mandam nyakobo wujine dinari kebirenga ngom nyakobo nam maga arjanna wujine dinari ari wujine sadaka kem palle bani ndi munyen taga wujine men qalle ke gati alla nka palle mandai munyen taga dunari wujine men qalle nka gari munye be ko maga ngata gana arjanna ti wujine men qalle ari wujine men qalle sadaka ara yagare ya wugine men qalle ketin kama ngo yagare mun ram ma arjanna wugine men qalle ara sadaka kebiren ay imo so ndindi goren kutunya de wugine men qalle ke gati alla an kawi mo so ndin nyana arin kirimandi hinun arjanna wugine men qalle ara sadaka gore be ga wa ma ni kai ara su kin alla hilli gabo na gabo na koto ay meti di uno woni nganda kinin ka palle make ay wonundi aw hinni ninga adiga taw adangi kileni arin dembay adi jama ari jihidi agirnan sigi na gemu agara hay aratu adu hulani atinyani de atanya ka mowa atu hati halle me atu kurinya ning kitare kebiranga langa annin dema annan surinda yo ati angenda na gure kenya kamo ko wara himbi tagandi ama gare kutude ara mo ongada ndangu yako alla ma wugine men kalle nda taga wugine men kalle nda yare munda ma wugine men kalle wugine bana kanda kin saraka anta na kinya awa aljanna khidiman danu wulida nin kalle nya kundwa ati andan sobe ni anda nya kundwa ati yawo an kuma na tungu yakin na da mana gare ko ati na nya kundwa anda gare kun nan da ati basun dari nje guri bani da sakanya kan har guri ban da kinan wannan ma ngari gire khat lingi kallem balle de wa kebrenga ne gamni ibire ke modi alla garanya go kala ko da be su kara ko ta bani aya woni gire fa aqbala ba'dhum ala ba'd يتساءلون donc la gara kana wa turndi anyani ge hulani nyani ge anya gamo wa ora gore me tagandi anga nangale ya gamo ndangu nyako dunari wugine men galle nda taga wugine men galle nda yagare ya wugine men galle nda ko tengi na musakan awa gire ko har banen dimma da misali wo misali wo qur'ana ni sey mene idu hayayta misali ko dumare ni ko himbe ga amma ko man Allah sago nyaari de ko na ko man Allah garam mundu tay de maga mungu anta qema de anta qebe ga am pondi kingeni himbe go walla kan Allah garam ango ko man kinya salama on no gondi ibrahim marhaban bik kuna mundu mo on surode kuna yiga mo on surode marhaban bik pandai kenta nay tibira ngam misari budang ken no gondi de adno sawu suru Allah ga do kanda
balaga masro bi dunari yede ango kenni ango dipasu nun jatene ango dare mo tunan sagai ango sagani jatenga mo wonta boy anga ma Allah anga manya Allah kallenga aw nyimene de aw nyimene aw balanani bismillah khairun ati lahara kota tumun besimu Allah yada huwa ata Allah taala khairun Allah yam pasamunda aywa barajiya dina duna kallenga wa khairun ayam pasamunda aywa hud awan gam hilagaru tigante ya uqban والما أقبل لا رب راجي أيام بسدنا قلنا نهون سيندو كاني لا رب قلنا بسدنا قلنا بسم الله واضربوا مثل الحياة يا رسول الله نغرين تاغم مثال قبانغاني أنصرون دغاني كندي بينغاني قوتي ورسلان بانغاني أرمومنا إبتيه أدي خير يعني كما aro ibindiya keta duna imen mani duna misalin bay Allah maka kama in aduna na ko mi jinya ora jibe yankanni bakata bullenni falada nababu darbi munyen funti hom fay ga nyami awasi jigeya jingabo ko su senu ko dumbe ko kalle honne tema ko kulle kebirenga ora wari a haram paro فأصبح أنا قصر اللغري ننيا ومنون كنتيا تزروه الرياح حنكينا ويني ناوي أو كمو يعني الله كان دنا كورا القرآن دي أنا كوه الله كل المتاع دعمي والمقاو ناري هون ميانا مغوي وتشيني مولم بانكين موريني وتشيني كوني موريني عندكم مغوم وكاني الزهرة الماء المتاع بسم الله وكان الله أتى الله تعالى مغري لا نياني وسوق هم دمغا كبلا دونا كم بيان aga gabo mogomo aga lungo mogomo anga kata mogomo aga manyi mandi manyi minadi aya warna ko ni kama sala ayzin a'jaba al-kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran aya warna ko ni ka allam yaghna bilams bismillah المال atinna bure والبنون aro lenyugo زينة kwani الحياة ngarinda on suram maganga suram magabe depengani awa hadamare men ni du magani tunitu koy kellem pakke yumma ke nabure yumma ko kebrenga anyi mena hay lemme kero kala yundo wondi an sentani nabure kero nyimina maga an sentani o kebrenga an kebrenga kema waso hibaga angara worno himberu nyimen naga alla wornaro waten naga alla wornaro kallen naga kebre anna waso tiken anna waso ti hoy ange makini duya alla da garni duma kebre himbe gara kinanga agara mo be kananya kunduma na burundo lemmu asuna qari hanami qari hanke ko tan libana sagenade وما المال والأهلون إلا ودائع ولا بد من ترد الودائع على اللي كنا عنا وين كنا على سرنا كو أتيجا أن بركة سوني نلم كو ورا الله غرا كم غبي يقرم وسرني نبرة دينا كما نبرة كي أرون يكون الله غرا كم غبي تنا نبرة يكون بسم الله والباقيات أتحطونتي كبيرا حطونتي سرنا كيان خيرينتا أنك منني براجيا أيان خيرينتا أو النتي والمسوهيا سرنا هم نتنا ناسو من باقيات الصالحات الباقيات الصالحات خير وخير قولوا
خير وخير قونا يسو تغن الباقيات الصالحات أنا نقول لسري بيه تنانيا يسو الباقيات الصالحات نزغري نوونو كين قوقل الباقيات الصالحات كين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أنا لمنا أنك هاي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كذكري قانو قلت الباقيات الصالحات وكذكري قرأ قد دارو ما دارو مي وتي النبي إبراهيم أغير سري النبي مسري مولمين على يامري تناكي متنوندا إن كيف كنين غبوندي أرجانا الليل نهونيني وكبرنا الله وقلنا دا أننا هو كتلمي هو كتنابري أم فقرته الله يكونني كينيا نهم ورني وران كما لا غردينا نابري كي دينا لمكي كري مغاتي سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر أم فقرته الله يكونني أننا هو يا كان هم وران كما دينا لمكي دينا نابري كي بسم الله وترى الأرض يا رسول الله ينقلنا قوتا سما نسير الجبال مامو نسير الجبال وقد بدون ترندين قوتا بي ونوا قرما يسير نعم لم بيعرضنا كونا نيمينكو أو لا أنا كونو دونا وبلي قوتا ورني بدون موترين بكم نيكي كما ke kotanga nawunye ngari abbangantengo gidenta la tara fiha amtan wala iwaja tintingantadi no kujupentadi gidu ngoterne nan kare na sunyoni gidu ngatere bakan awa himbe kama kebira ke ngure honta to ngama de serenga koto mogomo anga ya hankai mogomo anga kite mogomo anga jidi mogomo a gidu kota warne ti gide ni manda to nguyen kam kina ngen ka anta yunga kebrenga qur'ana ayanu tuntunu mi isu on fi digambari ngen iduna hidu way aw gilli aw nyimene dara konan sa kama kota warne gide ni mabaka nguyen kam on nguyen ngalli aduro ya kille mak nyangum mesru nukoni بسم الله وأشرناهم وتورني وسلام دو كايري انا بيسو كفا وبسو كفا مي ولم نغادر أحدا كنت يمبان ستوكو او تغوندي نانتي او يانا كم بالي اي كم كوتانا انت سوغن سري حالي واورضوا ان تغون بالي انك ممانديني صفا ان سي ارانغا نانكوري بيسو لقد جئتمونا كبرنا بسون دار وقت كبي الله وتني دا اغا هاي غرويا كوي مغمبي او غراغا تغا تا هنا انصار قتل مودي اباي كم مويل خنن قتن تكينغا انكن تكينغا هو تكينغا الله وتني بسو ويري كبرنا اوراغا جوبا موبي اغا هاي كم مودي بسو تا دورو ام پتا دورو امربي بسو kimbirenga iwotini wunni denga ndakarinda nunda kare ma bal awaran an zantum an gunda hanga burungoni nandi on dari wunni ndi wadinya an gunda ngani kibira an kun karaken ko nan don ta wundi ni ke o hayga wundi kede awa ken biya kan kan to ngwa haru mar himbe kwani wa mangu galle ni wa wada al kitabu e ko danga e haygara ya kai tunu sigindi wala sahande besu ko mande ina kitabu ngararini aw bakal arsi urena li kebe gande tundi yemenga ken kallemu gemeti atayen kitenga arna kenyola himbe ne kahiringa ken kallemu gemeti anno gen kitenga anariga di halle ya
arno kusindike وترى المجرمين مؤمنا غندي قلل لغتي تايغا باني ايا غلقم قرانا ها امقرؤوا كتابيه ايا من الحق دي اكن كوني كافرين غندي قلل لغتي نوغا باني ايا غلقم هنا اسلام دنگي يا قراي انت بقى قرابدا كافرين دنگي يا هنا انت بقى قرابدا يا ليتني لم اوت كتابيه بسم الله وترى المجرمين يا أتكواتي أن كافر غريب إكانتني كون ساودعني في كنغو أبدا كنغندي ويقولون كبغتين كافر النتي يا ويلتنا يا أخوبنمو ما لهذا كلمة كتاب النبي لا أنت يغادر تغني صغيرة خرجوا تونانيا ولا كبيرة جنكو قوري إلا ما غراسوك هم دينك هم مي okuta kembono koy hon suwadi kede man dar ndambe wa wajadu ma alladhi ma'am ida honya ni kitabe gedi igar himbe golli ingar tagundi asuyi wure ila nya asuyi wure wala yazlim rabbuka ya rasulullah an kaman datu nyangundini yembane suyi de Allah ke qur'ana di awajibi kaman to gondi tay ana sere kabako ngalle ngi ko ne kabako ndakere ay kabako ndakere no kusugandari kamanum maga angana digal lengi angana ro manga bu kamesina halle angara gulle biya iyare way angara himbe ko aw muki angara himbe nya walli sisa hari surungaro ni karasida illi borla kan ya gawan angaro kandi angara hogo ni ya gawai angara hogo ko tarwadi irawa sawnu ma wati be gallida o yimme kata me golle ngalli na mugu na saw wati be galloda Allah ngo to genga dawo Allah wa kunnu qur'ana da amfu aya bane ati hoga kunnu qur'ana ni asurni bangi ko qur'an da surni bangi lengi koni ko be bangi de Allah gara himbe ko tawina Allah gara aga wajibi ni on to gondi tay lengi koni hakran ton kon ta sikana de kare gannin kon sagai Allah ti afarenti Allah samingiya lengi koni arane undo kuda de arane undo nan dangara ho honya mungwe tanya ne dangi tanya ne asuka homandengo muki aso walli e ke wona kamo ayo Allah ra ngo ko ni sada ya go to ngin me siza woni akurai kamo bismillah rasulullah yangen na prinsimma o gadali malikanun dangani oti an kunna sunyuni adama dangani dar ora qara linki qad oti Allah wa kunna qur'an tanyiru ono montu iblisai bismillah malikan sujuni ma ganda iblisa kana iblisanya gilli jinna nuni fafasaqa jinna aram kanni ya nganta himbe walli kiya sauri hasa honuti qila hum naw'un min malaika timbal kan kalbi wani parce que jinna nganda ko no ko magazo o ko afamu taga honu wani mi aram kan ni jinna nganda ko ni nam ken taga ho khilli jinna ngayayi nganta ho wali aram kan ni ngada ken ho khilli al jinna hasa keza ba hasa andi iblisa malikan wani adu ko dula ken ko ni kebrenga nanti menali jinni hata kemba kumu yi khallenga arabu kanni donc jinna hoga ndawali yagi kin sokil arabu kanni di aljin malika mo khillay ko wot himbar jinna kin mo khillay kin tanando kin tana kin sokillay arabu kanni
jinnun koni ogor himbe wana jinnanga ton koni go me sarana ba malikan koni lembe da ku yugonti di garanti di bismillah ade ebole sadina mbugu baki kama ya mariyenga Allah ka sana himbe nya abara afatattakhuduna kebirenga adamare mu an kun modu ne ke ebule satigini awliya awana kamu ni nya hinkamanuma adi dibaku an kun modu ne kinyana na Allah togono wa hum an kana ni iblis adire munga iyani qonninga an kundangani bi sabadilan haragare bono iblisai li zalimin kafirun da sebera Allah harago iblisai iblis adire munga kanda haragare burenya Allah be dam pa wakanuna daro na tuindi nanti in sujudara kebe garam pa wallo onam bar Allah ni du qorondi Allah da kirbire ni goti kahiri ara kirbire ni goti dundare ara kiri yere tifasiki anke modu gene ke iblis adire mun mutuna Allah wara an modu gene ke adam reme an anda kenya haragare masuram magade haragare masuram maga wanda ndu tonya kana bi salil zalimin badalan dan Allah wa ku konno da wata sawre ni adamare men koni an tasri tokun de iblis ay mosu ho gara iblis sakita ara kita do angem pawallo on tawnya batte idan maga sigi galo kin ko manen batte langire ma on kampanya ni nan digaro am pawa konne batte am pawa konne be gani Allah kana konne nga bismillah ma ashhadtuhum atingema iblis alire mun shedendi kamun tagandenga arun tagandenga harimi shedendi imme tagayenga nkeri imme tagam imabu wasela wa kungulini imme tagahuni iblis ali wama kuntu basangi Allah taala manya almudillina samtun tigindindanai ni yaddi mandanai de kamwon an huwa kun batunusa المضلين سمنتو والمسمون دانو جنت كنيانين دي مندارين إبليسا ضال مضل أرمو ضال مضل إيمي سمتيني وتغول سمني إنجنا كنيانا قمون قلنا جنت كنيانين قلي كبرا حقران تي أرمرين مي أنت قبطتكن لي بسمتي mujahid wa kunni Allah fi iblis sadire mu di iblis tilmu ngama ay me mere mu laqisu wal hani kusohli kudi jama'a kun be sun dengo Allah kumu isenna gon pindo sallempi ina senna gon nyama maka ina sallen nyama maka wa ku gollen ni kenga are min woni marrat kelle me Allah da mosri ina atogra banga tike wati marratu haba aba marrat ba aran gelle me Allah ramosi are min wono ti zalamburu wa kengol lenyani aw sagandi aw ho gal golli bure sagandi aga wonyana ayana yaren ko ni sagandun ko nunga ayana aplan ko idiya na suram magay wure ho gal hobre nan kuna garen kama na kancin duhun na gasi na aiwa kubuho na jinka hayi na kucenka hayi na kuchuhuncenka hayi na kubuho kasen tiga na suroni hakada arin min wono tibbatru wa kinni masiba nga nasirin kitabane akinya wurni anda masiba ngumi anta husire wallan kane aran kitabasi agri Allah ya hakrante sabari anna muni anna wara Allah kama Allah tanga na kenya iwa haraun khairiya inam baraji ga kenta mun da kennanya hinga dan kitabani aken gullin anan fudunundi anan sunundi digam bur konne golli buri nyai arakunda bu kundu anta walla Allah kama anna grit hin so bonno ay gonu nimme
ani hakarun girindi ini du sampa ini du wasi ini du khoro ini du warasendi ini durugum bogo ini yagallahu e man kege anya bat akin gulli ne ko ya ubure ngana tabani atunanti ibulu sare men wono aw kena gulli aw nangara ibure ngana sisa are men wono aton tilawaru ken kana gullengan tibe ya jeni kibare mo kenya maka wandi yagare ani tullo me ni tintondi me o miga tibe ya kina kenga gullenga are metana wono matrus khibari buren kama khibari garanten kama ni kenyi anga walli wati ni wo besu wo diga me ni ko konni anda bu ko yi ay besu aworno besu tarono do me tagen su debusu anga wali jamanu hilis kinda ka diga men go ko nasu ko mon dendi diga mu kusumba ko na ko kamanen tay mo kini akin qara golemi ar men go no dasim anga naran kara amma salamun ya allonte amma allahin konni ya allonte kinna kin kana asagalu an kara kon khairin dawalino yimbe ni ta masiba nyenta idan ngir non kara anna allah hin gonnya anna salamunya kebre no kuni are mu albarami angnaru ankara antendi am bitigindi annangalendi ho gani amundu dirai manga amundu kata no kono kuya angandaro angoro ta antai tanga bismillah kinda ngotni ma sha Allah la quwwata illa billah loti Allah to gonga Allah gar himbe kaninda kingeni kenga senta dabarenta maganta Allah ginde surungo wono assalamu alaikum asregantano assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin azam malika numu katam la ke surungo angadi bismillah ma sha Allah la quwwata illa billah laqini angawari surungo kadi an naqulu wallahu qara tasiko adangara qur'ana qara swamba kebe anga ke sirinno koy assalamu alaikum sirigantano assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin anga natto kike anno kunga anta ho wallino maganta himbe gallanda anta ho walli kenno koy masa gombani anka an gullira anya gullira suya anga robane luti anta intanga bismillah ma sha Allah la quwwata illa billah angara kengol loti Allah to nga Allah gar himbe kaninda ni kay dabarenta sembenda ma Allah naqul wallahu qarata siku il assalamu alaykum seregan tanu assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin kuinde mo kama adu Allah ko musuru ibul sandaron dambate shaytan sandaron dambate kenno ko yaga buenta bunondini korotenta bunondini ya mun denta bunondini ba himbe gara hinkinanga anda to ta usa gandi katte na tanganden kine na farhanden kine kin ko Allah subhanahu wa ta'ala on taw kasura Allah bani falqataw mi lomo on ta surono bugumo on ta surono ngane bakka gari ke mo bani ari on bakkati antayinga ngani ronan kara on ta antayinga on bakkata antayinga parce que tay ngeni awa khairin tak mancenga ado barken tak manci mais tak ma ngasire ngo hodi ken islam ang wuli wan dro kello ni angang nollo ni angante hullo ni bismillah tay ki tempolo tay tampolo na kello ni angana bugundi ni bismillah nogen ki tempolo nogen tampolo na kembugundi islami annam parto bismillah am pos bismillah
ngane saqatere ni bismillah ngane gille bismillah ngane yigene bismillah ngane minni bismillah ngane yillene bismillah ngane ho ngana bismillah ango kisini ango tangini bismillah ya rasulullah yangenna kotan simma yaqulu alla do wotini won wa karnan na qulu ugatini otunganga wotini nadu awotini kahilla kafarunda an kun nan kirinni nge alla kapalle munga kapalle mumbeno agara kum panka burun ko ti wononga an kun ne khiri kundude la kota kewnyana alla wotini hilla kaparunda agara himbenu kahiga qari khiri kundu fada'uhum ina kusa gari khiri falam yastajib inta jabini idangani dade ndi khiri ndi jabini parce que kamane ta kapal in Allah gawa kunnan da gidi dunadi ma dabar Allah de wala halaki dingiranya bainahum awa bori nundi batanun naga kini warla kan yuga wajh hannabadi ko ho gandaro ari amu halaki bismillah wara al mujrimin ke qotanga awa hillaka panum bayga warindi nimbenga gira dangana ko nandi kunga imben kenanu niya walam yajiyu masrifan inta awa nyenge dingira yini bakay imbe made iya re way kenya nan kam da hongari nta hir ndaksnay akem bureni de kenni yangan kati ngwai imbe dum ko nunda langa da hongari ango kanai annawu ka anga walli antara nahdi bismillah laqad sarrafna abadu gutunga millani ya qur'anani tawsirun dangani lim misali besu ya kusawra ina waju ora honsu misalin ko honsu islamin do kahiri awa borin do ibatana alla do bori anna gamde khairin do bone ora sul misalin ko oda sul misalin ko kusabura ona waji misalin murna na wallatin tin do ndam fakharinga bismillah wa kana linsan basirin kafirin kuninya akthara shay'in ayan gaba hon su ko mandenga wala faranga lemma sirin kafirin kuni Allah ga himbe ta kahiri kenda wajini de Allah ga hoko a hoko ni anda hoko a hoko ni anda hoko a hoko ni kenta baki khallenga ma Allah ra taga tawarno yimbe bismillah ko mam awasirin kafirin kaba an yuminu intumuni birakeme qur'ana kande ngariya ko mi kaba ina kafari gesumunni kamanga magan illa an magan da kuyani sunnatul awwalin hanan kille qasi awa magan ta kingariya kin mani halaki be gal lafuti dale kinya ni do qur'ana batiyen naga kinya ni do tubiyen naga aw yasihum al'adabu mayangan qatin nalliya yagaran ngallin yimmiya qibalan wal maqbalan qibalan kini yagaran ngalli badri qodanga tanye sire qur'ana nyam wonsu ijoni Allah farin ka hingabe ni joni imadni wa qubulan mukini anuni gabe mayangan qatin nalliya noni gabe makkan ko yangan kata inno nin gabera wari Allah farin bugo halle de bin ku karam ngono hilli wari qibalan ado kubulan bismillah wa ma nursilul mursalin ya rasulullah wa kuma yago qifarun qini ma ganda nyagalinda nu tundi yamunda arbungunda nu kahirunda kan qifarun gullinga al bashara wan nazara kibre angol lini ke Allah bare na kande ilo sondo mundi kinno ko amaka wa yajadul ladina qifaru ngandey golleke yemmu ngo farangal lemma unya na qifaru kunga kafirahu ti bataranga binga ay woni aba asallahu basharan rasula alla nasrinya hare ke wonya na kamo hare gandey kenya on tadugune mandanya kundu iwi khallen kunni na kuna man sabura li yudhidu al haqqa ko sabura ina tumul lotte gangawo ti batarake
واتخذوا آياتي كافر لنك آية نتكتي وما إنهم غتكتي إغري غونغو تكنا إنكينا مني هويا نجمرو كم يكون الفيل والفيل وما أدراك ما الفيل هكذا إن باسن دغام كوني محمد ورني تكمون كبارونا كيدو أنا هم نيان كبارين ورني إن باسن دغام كون نرا تامو kini gullenga na tungunya kandita do tendi igullen kemba ani ay bismillah wa manazlam ati yemme manya agan tunya mundinta ina yemmenga igara yemme be waju ti kama ayanunga gariba akman bay ga balli baka ayanu ya jambon da tuya amu honga qaddamat yadahu akitungara kingulli kahira ondo kutai akhiran di kutayni amu ngemo kinga daiman ana nana sifi ne ngon karata yo Allah hinum bondeni yo sikki Allah ko mun kane kinna golenga inna ugutungana oda kufarinya ismu ko nusundo mun kamma imma ka taqra'ana fahum indafam wa waqiran qura sutanya itawun qadi imma kata muku ke sabure intamu وإن تدعوهم يا رسول الله أننا كمانون غري كاتكان لينا قرآن تكاندني كم بيرنا أبدا بدا بدا الله نحلنا كمسون من بيري ناسون دون تروم بوي أرانgan نكين كريم الله فاري أبدا أنت كاندني الله را قطع لكن سوى حقيقة لي هنسو بلي الله هم بيغا نكسي ولكن كيفنا duna kwarengo mogobe duna bada samunta ungalli mogobe aga new mogobe sawonya ingalli mogobe himbe nda kiskina de alkeni kayinga rasulullah wa rabbuka rasulullah ankaba akenya nya kafarananga ayani hinne kama law yuwaqizuhum jabran alla be gana ghafurunga abe gani hinne ndunkenga ke alla gandiri ga dunadi bima ti honga igara ke ngolle ajjala al'azab ayo kusangara yanga ngate nginya mundi idangani dunani awara lahum maw'idun ni natanawo idangani walillah ara kotanga lan yajidu maw'idan inda tugu nokunyini awa ken kotanga ido alla na ade kin dagara kotanga Allah hinnayin sabuda awa dunadi gulli burnya ngana lawi sagon sunyana wan to kono ngaga ma honya nga dunadi tim billah ngara tanya mi de ay ilahi ni wono to mengi ni no ken ko tan koni sembe no kunta ur no kunta ko seranta Rasulullah wa tilkal qura Rasulullah ati anya kan tadi bunga adiran ko bayke samudaram ko bayke fir'auna no hayke o kutungani ni su halaki lamma ori halaki bilambe zaram igari du tonya tikahira ko waja'alna maw'idan oda nina nyanya limuhilihim i halaki bingiranga de limuhilihim qira'atun bi fathil mim لمهلكهم لمهلكهم ora nyina nya i halakin denda ado ora nyina nya i halaki wakatinda anta ko mi iranya bani ori rigade ay hogo halaki birin wana Allah ma kenga kinyani aganya ken wureni o serebe gandai Allah ko mo burei nin sagonya na honta ko mananya maka sago de bebe go Allah ma am palaki yenda anta kentu de Allah ma do ma nyana hina aranya bani arariga ake manyana bismillah wa zu wal ghafur zu rahmat abunu mugo andallai mugo angana tubi aw ya hina ma abunu mugo
aw hinni nanga nandugu nan dalla na wujagorenya ya sawu arjam go jopa wa rabbukal ghafuru zur rahma anga dallai mo kallenga tinto anga har tubi gem pati ati ya hamma nganga dallai mo kana aywa anta ko mi anga nanya bana walli gana de anga dallai mo kinna makan sagondi de ay innahu zur rahma hinne ndu jago akona pinanga ndingi dallake hunta kiri gari ay de simme Allah kamana anduwa ak mana mo wanda wal khalif Rasulullah ya Rasulullah yang genna biren simma nabillahi Musa gati ihonna kayenda Yusha ibn Nun la abra ya hay ni jamni nabillahi Musa Imran re Musa Israelan kum mpare odo kinyi Yaqub re millawa kismare odo kinyi wala kasu ko yimenni maniya basa honura ko tike Musa ni Musa tanai tiken to ni Musa ibn Maisha tike ni Yusuf ya sore fi basana Musa nya halle na Allah se halle mawo kebirenga kenta lahini Allah ko me karamde kadi Allah da se halle mawo na kitabin gine na mu'jizan gabinya da kenta lahini kari ko me na karamde kebirenga tikeni Musa tanai o kinya sawuni o kendi ga ne sande nadi kam Musa mo Imran re me Musa odo kinyi me yayi hareke Allah se hallimake Yaquba remillawa kismare odo kinyi basaken nan kara khadar maga haqiqan ni ken pito breyo ken ta lebu basaka timmante horo ka fama kan ta go honti mena ta ken timman kan baga ken ta kon suro mo aro surno dadai atimme mo horo kapai kin hakare ni me dalenga bo khadri anya annabi ni yo anta Musa baka anya woli yo anta Musa baka ngala andai hili hohoi anta yana muhaliya anta kabini Musa ligandai ga Musa pasai on diga mu hili ndake aya rande Allah fare Allah sallam sikan dadi ayan tuinta sere suya Allah timanada Allah ra ya mari wa qur rabbi zidni ilman Allah maji Allah farenda ana jidiye mun ho ya maganda to Qur'an na utai malimi Allah ji Allah farenda Allah fare to ginya gana tinna jidi to ya to nyaga na tinna ngidi to awi indi kuma go ni to abun tanyi mine tum pantai tanyi mine tum pantai kon su to ana kin Allah ba na ta hon bi abane ko me gara ho to Allah nan tuinde da kim Musa o do kime Musa Bukhari wa hilana hadisin wuri ko dai nabillahi Musa agri awdiga munu ijaman di bani Israel diga men ken wonni hora tirndi Musa kontu intabeshi atinge Allah haygara ajragi aniga ngabatini Allah na kintu walma Allah tuinta hosi ngaga tinke Allah raja ani Musa an yan tinda besi nje komen nyugo wona
aw hawum billi ka huma dingranga ago himbe to Musa anta subhanallah kati Bukhari wa hilal Musa atin kama awange kinyene genga kammo banda wari hada huwa tadaruk hari imelo jaragi muri mago karle mago mundu Allah ngi ne xam atamu nyere nyuutum naro kande no woni nyere nganda tunanga no kobe kebe Allah ko meke won to mundi nan kara wara nan tampia sabuda nan nyana sabuda na am pawangan to kono nan jaman to kono tan kin to amunde sunan way ye Musa ge ko daw kamu man mi wuduni wala bati asemu Allah da an kusa no kukara hamun bille ka huma dingira awono ko kebdi no kunne bane me nyere lo kandendi anda tunanga no ko be nonye ibrana hinsa gandi kata Allah kiri sunna ngana himbe ko Allah na to kinama himbe torana ken kun dadi kena kamo Allah kallini gaay ikun Allah ti doy mugo Allah ndi pardon ne ay igara kille ngara har honni Allah dum sakikam wal hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin Allah ko mushrum ma himbe gan husirenga Allah ko mutundum ma hin hubri commentatin ta Allah yin nan ko to harun an mu kinya sabuni gan har kille ngar har wonne Allah ko masaqikam yusufati ku bugundenda fal kurni inda rabbik angana bugu annim pin ko ni hangamanda ti honna ngay ni wo kaso ngay re timu ngay de fama kasa fi sijni bid'a sinin ke diga me bana sawra nan bi ko komeda pasundare Allah ngoni na amwa ma ko ni me Allah tinto komu ikunyo jukunti manteni wa min hunaka ya sawuni Allah ko musuru nabi nim muqifar Allah walinu o tokkini ya kiya sabuda parce que Allah hadarra jukube ga wono yanatu himbe an anda nenya an ga tuhi ayona sabu ina kamen sinero anda muradun naga yanatu honne be ga wono har hinyena wahi an ginya gala an anda kinya na kusa ga tinto Allah muriyo kusa nan gesi yana kinto kiya sabu ogo tokkini di bati bay hadar dingiran juku himbe go committee dondini maga wan qatana yana kinto o taga yimme yere o nya yimme yere yimme sunta himbe gan koto ogo himbe nyana nan tinto kata Allah kebrenga kengo tuini himbe no ma hane maasi kunna mbiri de maasi kunna mbiri bismillah la aghra kebrenga Allah ga kebrenga nanti aywa atinna wala kamo ati kande mutu ona nyere lari andatu no kobe kebrenga aw Musa kebrenga atin kenta gilinga trene ata abula minga kinye majma'al hangun billi ka huma dingiranga rumi hange ado farsi hange awam dia walla kan nan dungare na jamani gabe ya trene ani na taje sine ya trene minna kedo ntagili nganya ntasete siya tasete harenga ya nintana bismillah walamma ati birambe balaga awa ari honnan kayinga kiye kenni yusha ya bunnun ke yusha be hay Musa dangi halle akenda amin maun kita
Musa khadima na lazimi Musa da ka karam ni tawrata yi magwa durusini ado ke suru billahi do men bira ke be ihliga kiye majma'ana hawum bil majma'a bainihima hawum bil kahma dingiranga nasiya ihlimungu ihli nyerenga nunga parce que nyere mo kandendi kharale mam magayusha aywa isabu green kama iri tumayen bondi aywa igari tumayen bondi igrinte aywa anne gamundi awa kemu nyerenga ken garani jan no nyimi ani mundu honga mo nyere angarinte hede nyere soronte nyeni anyanya nyeni bismillah fattaqada sabilahu nganyere mpai gara ikille mutu fil bahri hangendi saraban anya butenga de akengani kabako ngade nyere soronte nyanyante nyere ngari na sabunya ngari ta unjin katai nyere nga ngari kenni kabako ya nyere nallo hangendi adiga kilem kama adiga kilem maho asunya butenga da batedi kana kengani kabako tane mbal nyere ngodi go hangendi adiga na jinyarta ngaka buro noko ya asunya butenga digana bismillah ni yira munduye nga hasa Allah ma Allah kuto idatu falamma ati birambe jawaza Musa do awalimni kiga dangi nonga qala kebirenga kinya ikira digana Musa ti lifata ihonnan kayinda atina ada ana adaana aywa kebirenga osogo bamponkinoi laqad laqina nasaban ora tambiye gemmallemao odan o trendenni odan trende yidi sobon fo ko nyigi bismillah lemin ndadangani atin qibari birambe o garo du kahu gilli girim pena ngadaru ko ali atan ko bede fa inni nge mungu nyere ngando ngade wa ma an daru bila atara nge mungu nyere ngano malengi sowa ko kira trene daru kutendi na ngui trene sisa nyangara ko ngasimai wa ma ansani qadu hum mungu nyanga ma ganda shaytani an azkurahu nam magari asimma ay mungu dinna ma asimma dawud alla dum konu alla ko mu ina hobren dambi kata shaytani alla na ko misimandini ayana mungu ni nga alla din simmandai iblis ari mungu ndai akoni ke mo gonyati alla din simmandai shaytani mungu ndai ko bure su aw dambini kata iblis ay ko sire mo dambini kata alla ko bure anna qalan sagani mi mana sawi iblis ay ko sire annati alla na kenya ken duku bismillah wattaqada sabilahu ay isage nalli yiray mabu ikira terne daru ille karaye wotrene isage khari di halle na kimme nya khari parce que nyere kani maga tagu mancenga alla ta da nyere lo kandendi an anda tunanga no kobe alla ko biso aku sawran na ko hujarabe no tambienga aga tunu ya no kobe igani simmena ina tatunu atoko no nye madaru bangemme wa ko ndan gemme itlaqa ga himbe ya digana ila kemme ya sagina kan bismillah wattaqada sabila irani nyerendi killen tigiti hangendi nanya kawa kun killenga ko gara ko ni mo ya kiyeno ira nyerenga budo killo killeya asu botengo fuleni hala Musa ta dangani zalika ati Yusau ke to hubre koy kuma kenti a inda hubre nyade o ma jige ke uti su ko mon tinaro kunda ko ati ke to hubre ati nyere ke tunne ma kunna kenyen himbe o ganya naburi ko ni kenya mundu no anke taken ko akko ni dengi gida tinyere ngana tunu ko be to mundu hon farta ngama kem ko rangenda
nyerenga tunde kenyi man mundu honga amma jaraga mahburi nge watu autunnu makanda Rasulullah fartadda hilli haiga sage ala athari ita baten kama qasasan iwo kama na gide ken no kumundu wita baten batunu daru anga bugun no kube anta simuna kanu sage no anta mpaka to gen tag munje ngaga ko nanti mundu honna ken no kwa kini tabaturun ne ngasari daru tabate qasi o mona kenya mundu ken kani golle tanaka ho golle nga no kutu modigana ado nga tu koni anya yira hinda no ko bane to ken golle tanai ke suni tampindenga jarabindenga Rasulullah fawajada iga keno allati illi hayga nyindi abdan ko men goya ko ngore gillo ko o ko nga benni de ke khani o ko ngore ngoy ke ko ngore ken ko ngore allati oda hinne kini ke ko meya hinne gi bega bu oni wa allamna annabi ni mawuni ni wa kunti yahu wala unni wa kunti yahu khadru andi walini amma torani andi annabi ni meni anta torani ayen diga mo anta bani jitana bani to kenni bani wa allamnahu atoda orange kome tuindi ilman tuaguya awan ngiri onindini tuagonni hilway al kasabiyya wal wahabiyya anda himbe golli na kita ma alla gar himbe kinan wahabiyya kinyo qilli al ilm al laduni وعلمناه من لدنا علما قرن ما كننا سهل ما كننا الله وان تيني أنا سهل روان تيني أنا يعقبنا أني ما قرر دري قرن ما كان الله نان تيني أيا راكوين الله كمونو Allah bi tuindini to awuma baka imme tun ka woni wa allamnahu min ladunna ilman kibrenga ma'luman ulum wa ma'arif min al-mughayyibat himonto ngokundi hirinto ngokundi min wa hakaram balle ngokundi min walla dam bo on hen ngokendi sharia ke me kulli zahir ke kingadi ina hobbangan danda sharia ke yimidi anke mo kirana karna wina karna awadi ga Allah mai gara bangan danda andi ganda ka hu miltibane yu aw diwan tuini hoy anni mi ho karante kedi amma yatu ke kome atuni atakhadr yani aw gireke kama daru igideke aw sakake kama iran kulli nyani du hu na asomin soti tanu ma na somi banin soti yonkolan Musa gari bayan Musa ra salamu ne ari yonkolan mutuna Musa hay nan girnan ta'u ati wa alayka salam ya nabiy bani isra'il ala salamun sagandi na jamunda to onkada Musa tara konan kenda tinken kenga ati kona kengingira ati himbe gatan nalli himbe gara yire koyan Allah antalli Allah ne gare koyi himbe gatan nalli himbe ra yire koyan kingina kinda tanyani ki Musa kembala di Musa adi an serundan tampindi de Musa ti nge kamani ngara katanga nan tokki dambate nan karama ani minge mar kenga serundin tampindi min tampindi
ye kamani ngarani ni nan to kidambate annen karawndi ay mi leke ya sawda ka himbe ga din zuruna ay marge nya ko ne yo ala mari masala wona le fara golle jopa bismillah qala lahu musa kiwo alla ko muslimin wota andal luwanda ti woli andal luwanda ti annabi nimme na khirit khadru wal ma khadru wal ma khidru na dalike kisri mana kori na khayke kisri mana fataha khadru khidru ar khidru ana kun mo kun modi basinta ho kin ajamuni atoni meni baliya kin na toni mi aha watu wani malikan akina yanni abul abbas allan tuwanu mutini sirebe la toronto khadru na hawa toronto malikan na torawanga toronto abul abbas na jamuntu awa khadri baliya bun malikan abul abbas sirebe ga nakutu ken kamanin mu kalla salama mun kam ki hay adamar me Allah ran daro ko ni mi ta annabi ni me ni Allah dun gondo sere de ga na to ontu na jamuntu na to rawanga to ontu na haba to ontu tamu kalla salama mun kam sere akra salama mun kam bane akute newde anga kara salamiya bane akute du yo ke kon demu fo serebe ganna ti anna gamu anga ninke wurbi mutu an wono arjanna e ken kama ko yeyi ken ta ora ken na sere ni ko tanga na jamunda to gontu ada hawa to go ada kri to go tanga no arjanna fa anga karay ando sami ko niya awno arjanna ataw amatawamar e kenya wa manga dem wurdi mutu tanga no arjanna urri ngane kinanga shartunu ngwan ko nanda kun shartunu qur'ana de sere su ganda kem timmande an to woni tim mu'mina e ko ni mu'mina ngala Allah walni ni mu'mina numa kunda minaga ida arjanna yadi kata wurdi gum arjanna loyim la ran ursam kella samanta kenga killa saman takinga Allah dun gonu maken na kari ima koni parce que wazo Allah ko musre ama hoto gala e hono yimme kenan taw ke yimme kenan taw ke أبو يزيد البسطامي رضي الله عنه الكبريت الأحمر أتسري بيغاندي كي تغنتو تغنو الجنة إتغو أكنا ينزادي أحابا تغن تادي أجمون تادي تسري بيغاندي كي تغنتو تغنو الجنة إبس واقل أبو يزيد أكنا واقل نغضر الكبوت الأحمر أنا أتغنى هم يغني أتغنى طيفور أتسري بيغني كي تغنى تغنى أرجانا أدو كان غني وكي غايد أبو يزيد غني هم بي ولا غندي الله دنغنو أتو
التفسير يقولي التفسير إيتو سريبي غني جت توان تتاونو أرجانا الله ما هو تو إيكو مندا درون تقوى جماني دا إبراهيم هنا تانغ نيجي توان تو أنغورنا أرجانا هنا أنا كون هو أكيد نا توان تو نا هوا توان تو نا جمون تو نا خير توان تو أنغورنا أرجانا هنا تي أنينجن دا يجي دومي أنغورنا أرجانا هنا تي سربي غن نيجي وري جمان كودا وي ولا تنين كودا أنغورنا أرجانا نقطعه كنيو كسي وأنا مو أنيجي دومي أكمل غدا ناريها أنا مو أنا أول تنين إنه على أوا جمعة أنا كيبانة ده أنا نين تقول تقولي كم قولي نودي أما تيجي غير داغوني أما تكتا سيناغي أبو يزيد أتوني في طيفور إبرا أرجعنا لو يموندو سابو يواني ناتونتو إن سيدي وامو نيلو أرجعنا أبو يزيد أتوني في طيفور أتي سيدي غني كتون داونو أرجعنا الله والنبو إن تبتني كماني إن تقوني إقننا والسنبات أنت هقنو نهقني ده أي أنغرا كينيا باني أنغرا هنبي قلو ترباني سوكنا دا أسوان قنين أهو أنت قني أمي سالين وقوم عن النون دو قيفار أنغا تاسوتو مهولاني كتبو قلن هرباني سومنا أو قوم أنغا تاسو غاري وألكم وسرون وكيم مغني ناودا ملكنا ناولا عرمرمنا هو غني ألكم سري أسوان قلن أنغا عندي يهودية أنغا جبيرو كا تيكنتي أنغا كمو كاي لنا كارا ta ganda jibril munda anatu alla na konninga farin na konninga mikailu na konninga kuma sira suna konninga wa alla walnu kanu ke mo wali to alla farin tiya ti alla ti man ada li waliyan angana wali bana koni kira aw tuni ken haranga na suqan na bana koni qad azantu bil harb Iran tuindi de nanti gajangi mu andi naga yauda anta ko mena hanan godam be suri na woli ni wakanu na hokoni na hoddaro na hollo na hotiga ndan ho goti gurnu angara kenya bane ambona ngollendi haranya su konni tabani sonna ke kanatu بسم الله كبيرا موسى تي الله كمسر كده الله غتي دا نيمان كين كبيا نتوان كيني نا تويندي اي ميدا تويندي موسى تعالى يلي نامبتو على أنكم عندي أنين توينديني اللي هونغا إغران كا تويندي كينغا أيوة كاندينغا سوالونغا ناموندا نلامها كرامدي الله غران تويندي ميا التي وعلمناهم من لدنا الله غير كم بيم كنانا نعم نادي غير كله يعني لو أنا كارل ما يوا أدي هاي الله كم لقى موسى دعني أنك موسى صبران الله عندك صبري صبرني أو كابين كيده كمو أنك صبرني مو مغني أنجما أيوا تواعو غورون كتي تهمبي أنك عندك كيمان di Musa ngio tuagu kama Allah rin tuindai anke ntatu anke mo tuagu kama Allah ran tuindai nge kantatu
angen nan to ki dinge karalle ma ko angen ningal da yana mi karam mo mi karalle mai anke landa walli nan kurai kinna Allah rangen tu dike angen shari'a gume on da mo bane ne nga kharle ma walla tada angen wajibi ngeni anga da wari aga ta gemmi an shari'a ni annako kinna ngen kalle aywa ngi ka wajibi den tan nan langen shari'a di parce que Musa kinde mo kata bani Israël faqat ngi hiti min bani Israël Allah garin getu ni himbe nga nyana nga batunu tay mutun de mununu Allah yitin to ko ya arangin kalleke sunda me wali Allah farin yalli nan ki kata bisu ya aken ko ne gar himbe ko ni be sorna ko hamre andan tu indi hoy himbe ga ta kalleke anna wallan bakanya wure akko haga lo kanya wure yana ko Allah komenti ni ho gabeya ka Allah farin ni maton ko ni Allah ga dan tu ni ho ya shari'an ko hamure wajibi an to kanya wure me Musa ki katabani Israil kumbani ke kome lesa min bani Israil ke ziwi anta gimme Allah wulida Allah farili halle angara himbe tu ado sare ngo me sogil tanna gulli anta gimana wa kabrenga wona tikebrenga mani na hana kembrenga Musa na kikara man na hana kembire na'am na habe ga wai nan jidi tuwa undi kemmun dun mo be su maka har ginde Musa gantar ni hatagi ken tuwa wi ishariyandi wan ko an kaba Musa maka ayirna tu ni himbe ana fa kapa maka ibra ko yugo ngatu ko yugo tan wono ndatu ko yugo tan wono ndatu kebre nga kinyin an kana ni kam mayatu bismillah qala Musa tadangani satajiduni mangari ni sabarane insyaallah at insyaallah kem balla ngira wani bindi minga sabari at insyaallah wala asi amran isarihi kuta andangani insyaallah Allah ganda kan minga sabari Allah ganda kan taran kuta basana Musa yimme sakunde tidwi insyaallah kon ne gelde ora ko Allah kum koru akananu igolle ni kinga sirenna inni nende mu insyaallah kon nga anda wari Musa ti insyaallah abo qadar la ko nandi undar na sulamat insyaallah bo hinjo fe gliye parce que qadar Allah tu indai nandi agandar ni gemali bo Musa ne sharia gumeni awajibina kama amma hinko na so len koso ahay kin wa tambedi kontu inda besi nge donc ay ken wata bege kebe aken nan taran kuta aw mo sabarni ama inshallah ko ni akal day ko ko gilire illa kharigi bismillah parce que qadra ra ko nan panka kama ara ko nan panka kama inna aro kafuli na nunu sida nanti lamia ara qatara mutla anzanya anke Musa anke lanta sabar ni kapingi man sabura anke nganta himbe tu antu abun wandi anke lawken to kono hamo ala sabu
lakin wajibin dingeni igo himbe to mobe ina kenya kun bismillah qala keblenga ari shartun kada an gonya ni ke karle manga keblenga ni karle mawon shartin ko nan fa in tab'atani hadare tada ati musa an ga to kidinge batte karle mangwa fala tazal asharti hana magin tirindi an shay'in ko hosu elenga nanya agantara anda anga ma famu an sabarna an tintirni hatta fa haditha zikran min yimme ganda hin konne senti anda ngani illikin fiya kenin karle ma o sharti anga na himbe wori anga da famu magin tirni min yimme ganda masalam ko anda wari ngara kenya anda nya kya sabuna andu kewa anga rege tige kembirenga anyin karle mai ti karle ma o ko sharti bidi karle ma o dumi nya ato sharti ndai ha karle ma o nya ato sharti ndai kamanya hina ndanga nari tubi Allah farenke ndamba yana hono an konanda anda bayan yana karle ma o nya ato sharti ndai kimanya hina Musa do khadra qarama wondo khallema o ashati nyani magin tirndi hoyi mi be ganda ya ikanda aga fi dunne wati kebe ngai ha jopa anya akarlema kita ngakenda ni hare nyani o ande mi nyani o kitabin kina yo ara Allah sallema o me khadra qarlema hi amani gara ken kita ara ken kita cike sharti utiye langanya ho ya mandu qorondi Allah kunna nan tokki di batte mandu qorondi da nanya iqanai mandu qorondi da saranga mai karle mai bismillah wantanaqa aji kebirenga ihilli ila ihaiga gri ila terndenjo bawro halaqenga hatta wabirambe idza rakiba ihilli haiga setu iswasinati hurendi wodandiya ni kelero halaqenga igo hure mundini wa munda nan digaro kane walla ina kuti ande ga mundi awa iro hurendi huren sigi garo hure munti kuni kille ma sakan ni basa tirana har yukinnen kama an kante kunduga aga mai kutu ni ka hoyde kuni kille ma sakan ni huru munti ay kumbitu kuyi kunu basa hurugumuku iwo khadaratu jillaka kay inta tu sere bi gande me ke sere o ke sere iri wutu imam musuri giya aw tulu de kebate kilendi seren kande tingutu mawtu de sirelli yankanga jatiki akanti kante tilli sisa ngo danyo kunga yukendi ma noko tanamu parce que hayana ngondana akenya kante andanya himbi ho honda futu wuri endo jalli endo asumbana ma yukendama angandira no wantaw mo koy woni busana waramba kembal serega ma nyankandi andu jaragi de bismillah arabaha surubera ga wutu naga hasa imam musori ga gai awa khadare ara hureke ara furabane ara ken kolibakai wal mafura no hilli qala musa kusa gatada anda hureke anda bogo kusa boda huren no dunko anna gamunde anna kunto gondi jinji sade anda kenya mani sabura
لقد جئت شيئا أم بيغر قولي كي إمرا قولي بي أنا كريم قرن دي سيري بيرا مطمئن سوري غانا هاري غرا جراغي تارا أنتو أتيتي راتونا هندي anda yin kono fure mun di karamo anda golli burene kede ngaw gilli alla la ne nga jimara no ndi jimara qala awati azi kita karamo onda daga ni alam aqul yalli ngema ko innaka nanti anke Musa tastati'a alla ndaka tasabariya kapingeya qala Musa kusaga daga ni la tuwa ala karamo magilliga bima timmogonga himbe ga mungundi ngara kebe ko nanti ngindu walla maga ntampo ko nimunga ya wala turhiqni kebrenga magin kelle finde qotoya awa gillim pinunga yani ntara limmago den qaral limmago le ngolnya limmago ti ya hayga ron nuwenga to balinge hinu le kharawan sabarna de an sabarna mungo bismillah fantalaqa hurenga sigi ibugu hurendi iwi tanga kadi hatta mahani birambe idza iga hilliga kimmal idza laqiya hilliga kimmal limau aw limina nyuya limina tukudani usangana ayam parampari sui aya li sirunda dinanti sui aya hoyna murunti suya am hare balagaw faqatalahu khadira limina ke ara kari na kurusi marwayo golambaka annagamde akunkenga فقتله يعني يجمو باني أراكري يجمو باني أراكري يعني فقتله أما قتله ما دي وقت فقتله بسم الله قال موسى تعالى أقتلت أنكرني نفسا نيونكيا نيونكي بسننغني نانترني عند نيونكي سننكري مكلفي مهي نانتي كاهريني walla anna gamunde arakenya ke menun takalla hari kahirinde be hari amara hawagande kahiringa anke na kinkari anyon ki senne imbe na karasa wono aljanna di bi ghairi nafsi nani nyonki he laqad ji'ta Musa ati khadra atam bay gari hoy karamo shay'an ken himbe ke konin nan qoron har banige صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم الله كان خير كني ناتم موسرين كني ناخر سر كني أرنا صندوق سر كني ويا الله كم سريا ويا فارن كنا سريا ويا خارلن سريا ويا ميدا باغ سريا نوكسني نوتانغا تو مندان بركة ليدي يا كرم موسى ني سباتيني ني كو ترانو نوري كو نوري ورجع نوسي كوي مسري وان برمان نخاون كريم كني نوكسنا مسيوانا خير لو جمان دي خير الله فارم برمان وخرام ولار نوكسني اني تانغا